Star 104.5. Now about official Ohemaa B. B no ye BE. Announce sa about Ohemaa Benewaa. Sa account ni me no nyina. Me media follow me na yen content. Na no ye wa ha no baby free kwanongo ba ye say. Wane ni kunu enetie. Mpena ba ma ne nya ne ho ade. Na kasakasa kakraba. Eba ye no bayire sija so ehuru proto. Wodin to magoso ne saya wokoso ne sana wo behwe agu oba ne ho. Na yetra asem no so eka ho asem. Na no fiada ye bo konongo aposifo aba so se ye ka asem no wie ye no ano aposifo ama wono ho ye ha. Ya sa kofa be ma no we ya be ma na we papa panyin. Ya sa kofa papa no 76 years asa ede no akọ eye post station wonum ede no akwakọtwere kukum na ene wonum aba oba no waha omaame waha yeti wonum anu asem kakra na fe yempense mintimesre konongo police fo yepa macho ye mom subo bia de na yakura ye kanisa sabusua yi mama mpene so amamra anya adwuma eda no me hyeda pa kasa bebre ene de kofa prosper se bi nyina de bae enti sade ye nya ne ntie se na nka bufuo bi ya ba wo mo ne abusua intemnante sa we never said anything like that na mom bone ye bo maba so se ye bo asem no so nampa mo de ose ayo yo fi se we dem die wo pra no na e asem wa ha adwene ma me ho to say Papa na police fo asa akofa no. Pacho you. Yakoche no. Pacho. Okay. I don't see ho. Den na wo sa police fo akoche no. Pacho, wada na me ba ha si no. Na me koye no. Me ni me maame te ho edi nkomo a ana police fo ne frɛ me maame. Mo frɛ me maame no ka che me maame se omla. Nti maame ka che mo so obeba, wati obeba. Nti ade achi ye no. Ena mene me maame eko nti ye ko na papa ni da kantabat odahin kantabat oh yeah Nhyira FM kase Nhyira FM ready Nhyira FM kase Nhyira FM okay ti no odahin kantabak first one aka me pe no one e pe first one no me pe we no odahin kantabat Yankwe. Ena ede. Ena. He, ewurati Nyankopon. Kasa. Yankwe meti. Ena papa no, omude ne to kanta back na muka se isa na tie dia, omude ne ko. Omude hankop wu ne, sansa omude ne ko police station Odumase. Ena omude ne ko tu Odumase. Nti ye de ba ya ne de nim de asi so mo yinu so mo nyinu de minim but mo ha na me maame frɛ me o maame de he me maame o wo mi akasa e frɛ me so papa no oni ne akasa ye de na o maame ne papa ne ko kasa e me pa cho oni me maame number na me de ne ono no phone no e de frɛ me maame satan na me ne phone ti na me de ono no phone ne frɛ me maame okay nti oni me maame number no no phone. Enti o maame frɛ so ne papa na kasa sɛsɛn. Se papa ne se me ni obi akoda ngulu mama. Awurade afia. Maame. Mami ntie masem. Ya pe unse woni trofo ka asem a asem obeka de betwitwa ne ho de ero de ha dwen ko adu a obebo sempo woni jata na ko ja gboni ti na obemi papa ne ne kwa na ada enya masem wopra no eho na mehwe enti bo wasem no mitie waso woni papa bia ye den me pa ko adu na be ma ne bo kire o ma me ne ho na me peti asi me ni papa bia ko den mulim enso entisa enti enu nti no hwie enso ehie ne gu so no na maame wasem no na wo ye panyina woni mu obani de na sie wo ankasa de na woni mfa asem no yes yes me Okumase check oti okay na minister of contents jealous na my sister friend say obi afra ka chen say fear pra and I'm saying your own way and also ya hospital
to be put on the side on some young. Namely, sister, buy me in my shower. Conomo. To say, could we not just stop along with bra or shed them? It's not on call hospital. Beman for now, call hospital. On call hospital, I'm going to call Brostol. And I'm never start Fakulan. They call a case in the police station. I know much baby, I was here yesterday. Echo. No question with them, right? Could do one. Omudi was here, yo. And then maybe I was some of the boy. The boy, my first one, I could one day. I told him. And see, how much I say if I could call so it's a new answer. Okay, some common day, what body in but see a chat to a choir, the Obahasi a choir, and say, or your choir, and mamma, assembly town one would say, the assembly. I'm saying, BNC. See, I didn't know. Okay. I'm saying, I'm saying, BNC. And was say, upon my befa be one of them. I'm saying, me befa be one of them. Na baby I'm a baba no edano no nyoma wo nti makofa akra no nyoma ni bi e dia ba be si baby am ne ye den etie ne so ko baby e wonya atade e fensi no ana o sai bi sam se e dia asem na esinam so me dia me ye madwuma ana Mrs. Afrem ka chem se ne ba na ba Nhyira nti o ka sa no na me kra me hu adwiri mi enti omfre ya so ne yeso enti ekoye no na mdem ni kotodwe gu fom se me pa chawo akra ne ba enyem na mdi na chi ne ye den die enti na wo pa chawo se o se akra ne de omo ba ha se no omo ba ye ba ha se no omo ka kire se yenko da ho fro se ni aba enti minim se bi a hono ya ye boni ana se enye boni minim ma bi de minim se bi akra ne ba ye na obi ombu afu enti mdem kotodwe gu fom e kire omo se me pa chawo okay se akra ne ba ye na ye nim ho hwe akwa na boba wa mebo posifo kwadu wa hawo and I been ban Susan me pacho okay matter pacho because we depend for share na se ye ka asem na sa asem no hwe a ye beto abo na be ko for hawo na ba e chopa na dika wo say ye den eba matter enti okay yes ne mic ne e wo from o matro Ohemaa please pacho technician gusu bi me e beba en chekra pacho no na maame no e ka asem no the papa no kotum asem do kokotu asem no kokotu enti me tena se anam se mage ne ya hwan ya we mame why is a mage we de be ne say e kai abono papa ni twema na ye de e fa ba nye den enko ni ntwa so na mu ntwa so sa na me be kai se kana ya abono papa no enchi e kan nye den e ba ye na ye nye den na yenko ni ntwa asem so na police for no say dey asem no be ko court ala enti ye ka ye ka no nti oba na ho no na ye asem ni che ne sem no o ka se papa no mani diska bia ye den aba to enti o mu che age dia ka na ye den asoso na so mu sakeska na o be ye den o be frɛ ye eno anu no say be sande be fi enti me bo me pa chewo opanyini woni wo ba tie na munimu aya ne ho ade ama mo e pa cho nye ne ho ade sa nti mo ba no ton na ma no na pa cho ye ton ne ma na dai ye ton ne ma na me kra po no mo wa say kono ani koti because we no be ne na tena na wo be mienu ansa na ye betumi afi be dia me wo no a o ma me be fa na bi mama me say oni opanyine no asetena onya ne ho na tena mfie sei ni na tena be 13 years ni eno mo hwe ha mo da so no neti okay eno nya masem oba ye na mani obebo ye ne say asam ne ba ye no mo ko police station me ka kire ni pain say wa wo de wasam me ko police station because police station for being too more than 48 hours. After 48 hours, there are two options. Either say you be processing as na court, and now say you be money bail. Now obi abe jiremu say me de ne beba. Debi am na be reporting when ye the asem no akọ court. And was o ma me sofo no e kan say woni o mpema nso. Enti munya asem no mrefi na me sa aposifo ne ho say. Any aposifo ni ni asem bia. Enti se musa mo ho say yenya papa no ne ka wabọ no wontua no se an de ama na ba ha ne se kanumpo wontua
sanity na ye de ahode ni your friend say your platform about da wuro no na police fo hunu ni say da bi akoye sase yesa akoche no ene akoche no na mosa akoka no post station ho say mo pe quarter sem bia mo pe sika e kana mabo no say Mrs. Taro no person be follow asem no me na mom na say me na asem ma gia e dey e chirem Mrs. Taro nya no bani ne ba ni ade no person be follow asem no ono ayi se bi obeko bi e iska fi esu bi sa plan bi say diska o se ni mu ska asan na plan so face ka bi anya dey e ma di say kwadro o sa plan no mo sika ni won ya da koto adro na ida man me so matrefia be say 2 months na me te no wa me ye dey me hwe no e bi a me to adwuma me break me adwuma no be 2 months 1 week ni me ko adwuma da me mi ti fie na me hwe akola no enti ma me ni konya kakra no de ba eni aduane a me de be ma no de ama akola no ne sa pa di sika bi anya dey e mai sika ba ya 1000 bi a ye free nya bo ho ba ya o de ma ye say ye mfa ko ni o phone abele ana dum ho dia okay sika ba ya 1000 ti actually no say on discover beto esu ekọ police station na sika bi eni ho no mo ekwa am de 500 na nim se krom ha sasem nko court court na court he damage ha odi ama akoda no ni etwaka ama no two options either say judge obetre dwam no betwa ama ne say wodi ni dem enti on pattern no with this amount and obekwa akodam e bi edru sa de a ne ma no bepe sika de aba na nko court amusu mu mpre ye de epe kana e possible so na aka enti rende na si am fremi ni aba no say asem ne court enko no be di akire ba me na kasa enti fi say eda no kura ye show ade we say sui se nyankopon na fa fia wait wa be ni pow inside abontipo ne hunu say na ni yefunu ni inside ona mo no sa no after some years number who damage wa ko se ama akoda no into supposed for your willing say yeah, they are reacting to everything we do yaduma we ni opposite for na ye enti na dana me kase CID kase a wo abu akọ post station na no prosper ma me kobo na mane say ye be yi prosper asam no de kofie enti oba se post ni san kochi prosper ni san fa asam no court no I just want to understand yes defilement intia but defilement kroya somebody has also defiled akoda no enti we must say ye be prosper there near our fan no park so 31st anajon we have it on record esa say echi ono nso cause asema court say I don't know whether he was acquitted and discharged I can really tell but DNA semni ba mu no ma me na ye kra enti we are never against Ghana police we work with them those cases ba ye refer ma omo so hia obi a they bring it to us ni aso abode roni a penipa no inti mame mo hono mo nsan kaye yi me ka kire wo posi ni bia ni hono mo so ukunu ode sai umpra no ode akosia de obekwa akosia de o sa akosia de mame no pra no sika ne mayo na wo ye de anytime am be raise alarm bia o me kwakochi no ni abisa o say enko court na o ka se da bia they will definitely give him bail no nko ye adwuma nko pe sika ne mra nti which then na mo pe Mr. Nurse asem nko court no enti CID ni nso mu ni di o de say Charity Cynthia but chane no man odma I know no dey frame me okay so as a someone is CID ni kasa we also talk to her say if we are willing say asem no nko court dia then why not court e di asem na ho and judge bi any wobetena adwam wa bra wo ba yi onye hwe na bia baba kasa I was self defending myself into the bia ma me so me yes wa anya na hwe edam bi na woni tirimu a na kokora bomu no ko da fiase bo besu nyansa ti ma mmeri o kasa na mo boy say beginning na ye dey about 4,000 by a chire dey no kran afa ko ka ho intini overall kasa na mo boy because e book and there kai boy be 6,000 because 6,000 e wo form kro we sa no e kro pacha we mu bo hu ka 6,000 na wonim scam mo fa picture na nto so na me hwa de mo fa picture na nto so because akra no kra or that still our tipping so no em na e ko police station catch say o ma me so niska
I beto dry de amano no obi pa no we bra no nam feel sure way am say bra Facebook wo de wa behwe say e kro we say so ni ska me so mi ti fie hwa kwala no ti so e kro pa cha we bia me de beto dry ma kwala no wo de behwe kro ni bi inside ni bo te say omun ko try ya ko hospital no buy no say e kro e fresh na fresh mean no e no krapo no na bayire no atale wo na I said ya no enti no omu wai no kam te say nantwie omu wai u say hospital for no mo ye bo no krapo no omu wai sa de na say le kro na ni mutimi ye den e be da ho sa eni e be to manage ne nyoma nti ye de boni yam say ya nti no onwale ana nkokota mutimu mpe asa de ye chi madre asa mo amadre ne ye na asa ye de pese chi mo no David ma me da pe e pa cha mu nya ma me wa me se me na me hu na papa wo bi ba de say kwana ba wan kwana ba wa ru afi wan no so wan wate awe aya wan kwana ba e wo kono ngo fan ayi jamais la main mo ho la main no pomade no maame no anano awia kete wodi mirika ko ho kokore se papa no ho no papa no akọ ne ho se opay number fa uhwa Adum TV ya numbers ne desk screen ne so no production number no ene da ho no ufi se wani abre pa se wo pese wo ka so ase wo hu se omuni obi a na do nsa wo manu mu anti no maame no anso mu wo ma no afre no na wo bon kwase charge woni obi akoda wura mu anti kire se fa bayira ya no asija so huru no hwiegu nipa no ne ku no ana obi a nware onya ne ho de so nta ne be ma tena fie bi ye bisa no mame na wa fi de bo ho ade na we o ti ye wa ya ka na mi o we wa se de na wo ma me gram we to papa what be so e buja do tonjene na wan kasa wa bia wanyina do na ye time ye ko SS no na na e mojafra ne ade mame abre wa utru mafu gine wodi mojafra ya de se wo se jibi no wa jimi o e bia na ye o sa o nice woman oba mo bia besa wo abetwa nkwa na so kwa umu ya nim de benya mo hia enye wo sa enti ankokot di a ene mo ne si aje ne nkasa say afei de mother na aya wailing say case no yam fan kokot then we start from there for be a court to semra obo hu say na 6000 ya mama mo bi su da wo ba bia sa obo ka 6000 e kro we abo hu ka 6000 ananim scam na eka wa bono ebetimi ayo over 10,000 and sana compensation enti mo nsam ka ye akola we ma say ya ji card ye bibia get not one ye bibia wodin sa na de na ye ne say ne do na jokra wona ekro no mu say ne mu ne ye den emu tutu no woda no asole atena ase asa no ada let's maka je Mr. say Mr. so oni sika na police station so ye kwa ye shede nyeska emu odu bia France e de akran ne ko hospital no say odisika bia ba say odisika bia ba it should be handed over to you maybe I'm more expected 10,000 no the 2,000 na ba it should be given to you because this woman is sick. She needs a friend say hospital care. As a say was cost to hospital. Until fan woni se sika no akodi yawura nche wo post station aso ana enso as I say odemamu. O mama sis kedi ho no mo mama se woni sika bi. Nti me sister no na bi a mesa me kasa say sa de no busia kro nkopɛ ne fa akola no yede ensa fanko. Enti ye ko police station me ka kire no say akora ne hia duro ni say wo so ni sika. Me so matena fie be say bosumi mi no na watch. Mbacho say enti wonwu ene de obi ani sika o yati ya hrebehrebeh no ye botom kuakuo no ba so owu de benya sika to adaka ye be ye kama perfect minya mame na mu wo ha nka mepe se minya mame na mu se mame ni nie oni amini a ka there are some few questions that are very relevant maybe son ane enti mo ma posifu asunte sa fei die mo pese kokod go panyini no kwase abua na obum ida se wo se ni di say akosia de ida se akosia de o be prepare physical cash no 10,000 no flat minim sika mo de tu posifu anim die but o be pese sika na anim anim ya no wakotua ni afa ya compensation wasama ka wapata akoda no wopra no
either say a free ne kosi Wednesday would do Hobakwa police Kolongo police station and no Dumasi now wakwa tria sika no ama akra no yare wo as I see a did hospital near the nako ana say so pe court no dia na fe ye jama posifo na next time we be proud this year now I say me yes of benti nti nyame nti Christ nti oh erade nti now police station nya yesu na na sisi o wa ma kwan say wo mo ho judges wo ho say you can say police station any court any hospital any bank ni nyina so be hawa intina don't debate the kan police for omode dey are there so be ma yasum bia dey adadi obi hawa now deny dey aba ho before you sabi ni fie to do obi call police station wonya ni paboni ni o ton yo if you dare me I will arrest you. If you damn you just woman, I will arrest you. Definitely. I definitely will be in jail. Yeah. Now. What's the question? Anchakra. Enti boabo hu na che do be court. Eti me jana hanging no matwa ye ne kosi ukwada. Either so the sika be kwakoma posifo no. Odi mo mpokura mo man court. Onya compensation. Next time say wo hye anana dwene mu kanwa. Wo hye ana. Obehunu se de obeye ne nyema yi. Na mo so say obonsam. Papa say obonsam na ayesa. Bonsam de wonu na ha ye. Bonsam de be yi na firi ho ama no. Dabi onu na ha ye nyina because me no pense kwa ma fa. Na give me 100. Sa bonsam no wa ma na nkogina lorry kwan maka mo no. Articulate ba wo hu. Aduane esi jaso de bonsam no ka je nso hwengu obi so. Ma me nya no hokra na me de me nkomanim kra na de mo ka no de. Me no kana ka me be so asimu so din. Na because of the condition nti. Etitu nkra ma no say efiri ne kosi ukwada onu afa sika nko ma posifo enye sa ni handle case ni my lawyers a obehunu sa di asem ne site na Ohemaa wo se o pay number na wa frɛ ye no ni ma kwan aha ari e afa ari di kan hey what did they say Grace for ari di kan ni kwan Eja kwasi se wutie mi a eye me afia chei me se ada se udiska de be ko police station ho ana se ada se asam de be ko court yimu ba ko eye mienu yimu ba ko Owie se sa concert ni sa no ni ba fa ni yero onyo enu ti na man for rain sa no o mtumi doku sa na obro na fi akwa ni so cha lo mo kaka o cha ba menum sam onnom bida o manum bida ba me jada tata no don jam de na otwa bi ese ka se wie na me hwe ewie we really can say me se no so me ya me fe oh black o de amunteta ho all right enti well yeah shay fane to so na me hwa de we say enye sa na the case ni ma ye lawyers ye dan is say no be we ready bia no na with prosper issue no we are tami chuku akra na mu yeso ahwe mini ba bi owo na ye dan ma ye lawyers a ma me no ti se woni ye chiyam wa na ade wasamba ena ya dodo wa krokro ye because of say defilement ni woman nti but the fact is say okobo DNA ne so bi ko banwa mu na num ton say enya prosper ne nko enti fine ye de ni tum kra na akoda na prosper ba na enya ne ba. That is the problem. You can't say there be a defilement nti obedem and obedem wodem kra no a ni this year ni moja wa wo ho. Let us find out. Adwa. Hello. Ibacha uche me. Adwa Felicia. Mame. What want to say no TV no mame. Bacha adumo na so e. Me won ya pa. Na yeso ase. Won na wo papa asisi obi basa no. Ibacha no kule. Nyame adom. Se mami wo bre.
adenti de sika mo ka yesenka mo ka sumdiasem won ko twia ne amfa hwe ma me yade ne sika no so won pese obetua e ba jo utie me nda wa no ni bi enye oye azenda ho e wa za de no en fun so na ba ye papa ya de no but wa hanche do ye se okuno so plan you am not more than 15 to 20 years ni o mo chen matter peace family if I tell you say also no ban bisi no hie ehun so o se no na o poli na ba so da bench so na gu na ho so ba me da fa so e on the hospital I wo pharmacy bi wo kono ho I say me pharmacy there hospital on the coin. So the coin or the first or second. I got tell me the no, I'm the final coin. So I'm a fair about the third one. Upon the ban also for the local hospital. Call about me few. It's your honor about a sort of banner day. I could go about my say, what you asam no tie, what What do me tell ba? Asam no e wa posifo nsem. Na posifo aka kodru baabi se. Eka wo honie, won ko besika no famra. Eka mo jin no. Ska mo jin ba de utie me. Gela o mo do 4,000. Sa 4,000 ma ba de o ba de tia sa aka no. Aka what you can or 20 go to 2 million. So that we are getting the good. Says can I'm making a car 2,500. Let me tell you 10 million. I can't make 15 million. I was a Thursday. Miss Canada, Miss Canada. But I don't make anything. Me too. Basically, 4,000. 4,000. What you say? 4,000 material. And you have to because of Papa around with here. Or no, or go about on the TV. Or 550 cities. I don't know, you know, or so it is 2,500 to do if I don't see you, Conchia, me say, scanner, mamma, the hospital. I got Papa Conchia, manana. What your man? I can't see was up or on top of the account. Scan on top and scan on my number top money. I got you on. Almost 10 million. But your man could be. Fankra we ma wo papa say. Eka bia aka etwaso wode ko post station come posifo. But eka aka you know what eka cash I want aka 2,500. Why? 2,500. Let you aka 15 million. Why sika no way? Of course, I'm going to go again. Say no post station. No, we don't 15 million account. Yeah, no money. What you making say? Now no one area, mommy. Always come on, give it to about someone else in Nhyira. Only here to that 500. It's a record, you know. And you're just going to buy the Asiago. Always can be almost here to that 500. Mamma, I want to tell you for no. Only in the most family. I got 15 million. Hello, 5 million. It means you have gone by Madam mistake. It is a cheer. Damn way.
Only 2,000 mla. 2,000. I got 5 million. I got 15 million. I say, who said the American one? I will Casagun from animal. But then me tell you, catch what Papa say. Say up a say a some cocotte, a cocoa. Now, for them is over Kenyans as them. Minya bida. The awu can you na me catch her. As some now who can you na yura. I didn't say, no, 1 year was I didn't come enough for no swag cardio can say, yet, yeah, and you. When you want area. Ah, when you want area. Madam, got told me now. Me got me at the show. Yeah, make him a make him, but I will tell me. Me got what's it? But I meet you. Sa wupa bibia ka wupa enim panyimfo nkasa na mama wunyansa samka na bra be ka kire me e wo posifo nsem na maye din no me se me mama next Wednesday sama maye anti bibia CID kro no ya ne be kasa asam ne be court me ne wawie yini free so madam ina me yo say matu e do yini free so wo ti bibia ni wa wo be tia ka convince me Jini free so cry I manage oye de checho maso ne ba no je say papa no ma no ye ko ye bo na ye ko bo ka 1,600 na me jana mu nyina mo ka ho bi ja na mbe mambo afi mu nyina mo ka ho bi me nim say I me ntase o obi adi mo ba dem say aposifo obo am ye bi samo yan kokot wo simi dem ye kristoni na we simi ni ska ene we simi ni say eno ani hwe we wan kan kokwa ye bechie awo fufuo Upa me say what posifo sem tina maye din no but next Wednesday posifo ama kwan say some person kokota wo mo de be ko wo mo de o mo ntimi mmra say ye gi asam na mene yam fan kokot some abusu ye mo say en kokota dia ne say wo hand over ama prosecutor na wo dia kokot na fe ya tena say nyina mo ka wo bi na aba bedru say ye na mo se da bi ye 3,000 e no tua ma ne ire e no odo ne ire nti odo ne ire na o hia de egu no so no wo ne ye wo sa ke be yo de also say o bia bisie da wan sha wanda nti apese na ye so ne egu fom no ye egu ni paso ba bu pa nyiri bi no tufu na de obeka nyina de sabi nkwa asem na waka kire me wie no amen what to say. And then as I saw penny 104.5. Now about official Ohemaa B no ye BE. And also saw about Ohemaa Benewaa. So account ni me nyina. Me media follow me na ye content. Na no ye wa ha no baby free kwana ngo ba ye say. Wane ni kunu enetie mpena ba ma ne nya ne nwade. Na kasakasa kakraba e ba ye no ba yire sigya so ehuru proto. Wodin to magoso ne sai awokoso ne sana wo behwie gu oba ne ho na yetra asem no so e ka ho asem na no fieda ye bo konongo aposifo aba so se ye ka asem no wie ye no ano aposifo ama wono ho ye ha ya sa kofa be ma no e wo ya be ma na wo ye papa panyin ya sa kofa papa no 76 years asa ede no akọ eye post station wonum ede no akwakọtwere kukum na ene wonum aba oba no wa ha omaame wa ha yetie wonum anu asem kakra na fe yempense mintimesre konongo police fo yepamacho ye mom subo bia de na yakura ya kanisa sabusua yi mama mpene so amamra anya adwuma eda no me sheda pa kasa bebre ene de kofa prosper se bi nyina de bae enti sade ye nya ne ntie se na nka bufuo bi ya ba wo mo ne abusua intem na ntesa we never said anything like that na mo mbone ebo maba so se ye bo asem no so nampa mo de ose ayo yo fi se we edem die wo pra no na e asem wa e ha adwene ma me ho to say Papa na polisi fuasa akofa no. Pacho you. Yakoche no. Pacho. Okay.
ade na si ho den na wo sa posifo akɔche no Pipacho, madana me ba ha si no. Na me koye no. Me me maame te ho edi nkomo ana posifo ne frɛ me maame. Mo frɛ me maame na mo ka che me maame sɛ ommla. Nti maame ka che mo so obeba wate obeba. Nti ade achiye no ana me ne me maame ekɔ ho. Nti ye ekɔ na papa ne da Canterbury. Odahin Canterbury. Oh yeah. Nhyira FM. Kase Nhyira FM ready. Nhyira FM. Kase Nhyira FM. Okay, it's no Odahin. Canterbury. First one I can me pay no one. Me pay first one no me pay we no. No Odahin. Canterbury. Yankwe. Ena dey. Ena Ewurade Nyankopɔn. Bian committee. Ena papa no omude ne to Canterbury na muka say isa na tie dia omude ne kɔ omude handcuff wu ne sansa omude ne kɔ police station Wodumase ana omude ne kɔ tu Wodumase nti ye de ba ye ne de nim de asi so mo yi no so mo nyi no mude minim but mo ho na me ma me frɛ me O ma me de he me ma me owo me akasa e frɛ me so papa no oni ne akasa den na o ma me ne papa de kɔ kasa e pepa cho won me ma me number na me de ne ono no phone no e de frɛ me ma me satan na me ne phone ti na me de ono no phone ne frɛ me ma me okay nti oni me ma me number no e wo no ono no phone nti o ma me frɛ so oni papa na kasa sɛsɛn se papa ne se me ne obi akoda ngulu mama Awurade afia mami nti masem ya pe unse woni trofo ka asem obeka de betwitwa ne ho de eno de ha dwen kwadu a obebo sempo woni jata na ko ja gboni ti na obemi papa ne mene ne kwa na ada enya masem wopra no ho na mehwe enti bo wasem no mitie waso woni papa bia ye den me pa kwadu na be ma ne bo kire o ma me ne ho na me peti asi me ni papa bia akoda ngulu enso ntisa enti enu nti no hwie nsuehie ne gu so no na mame wasam no na wo ye panyina wo nemu obani de na sie wo ankasa de na wo nim fa asem no yes yes me wo kumase check kote okay na minister of contents jealous na my sister friend say obi afra ka say fie pra and I'm saying your own way and also ya do hospital to be kon decide on some na me nyede yenko na me sister pa na yin na ihia wo kono wo kasi kodu ye na just akala no pra o shedem it's no on call hospital be man for na call hospital mo de call Bristol and I'm never sister fa akala no they call a case no police station and I'm chine baby I was say the assembly dey eko no kwasi me dem right kodu ho no omo de osie yo emem we bia wo so mo de boy no omo de boy chine kwan be fa so na akala no wan ye dey ato no enti omo chire say ye fa akala no ko so tintin no ko dancer okay san komo ne de wabodi nyina but see etwa to ye kwaya oba ha se ye kwaya ni say o ye kwaya na maame na asem dikta no no say di asem na si am sa asem bi ansi CID ne no okay am sa asem be na si am sa asem bi ansi eno say papa no ma be fa bibi wo ne dem nam say me fa bibi a wo ne dem na baby a me baba no eda no ne nyoma wo nti ma hofa akra no nyoma ni bi e de aba be si baby a me ne ye den etie ne so ewie baby a wutie mi fi bia me chechia e ma dwadifo emema muo musuto sa wudo mu me chechia mu nyina kejetie Dubai Nhyira ne wisdom adaro ma wonum de atum de na chese eyedwumadie no a enti ena ye wo hanum sei ya to apete bia
ye na de woni chire mo Facebook a ye dem live eno ye Nhyira 104.5 YouTube ni ye Nhyira TV na afi Adum TV nso wonim se da ene ye de mama said ye send mapanko a TikTok no so ye dru honom account no me pacho ye Nhyira 104.5 Bamadia na follow account no na fe videos no egugum bebe like bi ma ho official Ohemaa B ni e bi and no TikTok no and also dem live what TikTok no so abebomadia na wetimi a join ye wo honom account no fufro Ohemaa Benewaa ni me nyina no ye de obradwumade no wasem ho na fe ye de amount and then so me de be ma be dwafo nso atena se mu nyina kwaba asema na me de ma nyina ya ma de specifically ma afutu enti wo yo ba me sresa wo de waso ebe femi kaka me de ma nyina ne say don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs a man no bebre fi se sebi ahofe and one a meme anyone a tour or ye BBL, ye di nsuo gu ne no fum, ye di bi gu na fum ye wuhuru no on our say sa na dwene nyane say opese oye bibia ye wate se meme ani was ade we wate se meme ani gito ho e meme per life e meme per way inti no no obo ho modia so obedru ho nanso na de mde ma nyina say ye oba ba ma hia enye wona wo ye niema be ma adwena ba oso da bi na emom niema wo wo no ebe ma hia eye die subapa kasa de akrokro me pa che wada aduane panoa obuo adwumaden. These are the qualities wo be ma bia empese we obeka me ho se me ho kani obeka me ho se boafo a ebe ni obekoye enti susu chase flashy things. Susu chase near my efa. Susu chase wait, they make any man. Okay, yeah. Maybe change reverse here no na yes I shall say for evangelist. What want to say? Vu ni ye twa ye wo. Okay. All right. Abusia mumfa enche ye na ehoma no chimato kakra be makacho bi bra Facebook enne dwumadie kakra bi nti ebi a ye betwentwen na se kakra wo Adum TV na mum Facebook no de edem bomode pa ubo Nhyira 104.5 Facebook na ba beto ye YouTube ni Nhyira TV, TikTok no official Ohemaa B so obeba no aba beto ye asem na make nyina ne say don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs minuanom ma eniema what say manage ho one manage to ho one manage no for ho one manage ahofa ho menti da empane wo bebrebe nyina echi no ya oba ba ma hia wo oba be na ba ma hia no oba onim kasa oba obre ne ho ase oba oye boafo oba osubampa opa adwuma yeka subampa ne guma wudo bebre enti suasa ne mani nyina ye ne no na dia ware pa ebebreu anya saa ebe kaskala be tse kwasi konso gida kwantia wo fa pa wo fa no de obekọ acha ya bosumi mienu miensa na usuban na yi ne ho se ya abam se dudo na wo sa ba fie enti mesrew ye oba ba ma mom hiaw menya oba wo ye niema se de be ya wo de be ma adwen be ba ho so enti don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs yankwe ya na ma eja bebre ba o kan ye nyina yes French mu ye be ka se la fille Et vu le parlement. OK. La pile. La pile?
la pile nufuo la so pile oba yeah emma enye wadwene say as a round be ma so se be ma penufuo yeah tu ko pebi yeah la fille et vu l'appel le man la pile yeah. Pourquoi le fatigué? Yes. Le cil, elle le met. Le poids. Okay. Elle le met le poids. Obi atra French no aha. Mi wi abeka kire. Yanko. Me se obi atra Kofi Ken atra ha. Facebook. Kofi Ken on the French. Oh, any also ne soit pas une femme qui to oh qui no ha. We have it. Oh no the French. Me can French. Bonsoir. Bonsoir, say good afternoon. No, nya bonsoir. Bonsoir no aye no bonsoir. Obi where you to French? Dabi Kofi Ken so une femme dans une homme à bonsoir. No. Do all can you now to say the way you oba na wo chia no say be ma hu oba chia no oba ninze ma wo kan na no ko so na yo kan no proper words no onya. Okay. What am I saying? No. La fille pourquoi le main la pile. Yeah. Evi on dit quoi? Sa kwa no na make no. Abi onene kwa no nye papa. Okay. Eti misra wada kwa bia ye kwa pache wada. Ye be fa ne sa na ye kwa ye nim. Ankoma pi e wo fia ya ye ba ne aba be di ye sane mo agu ho. Maka to so brought to the next level. Enyo de obi aye na ye bi. Ye de to ye bo. Se de asem ni city no. Sa ne de man we deal with real life stories. Eti ebi na abai. Anra 5 million. Oba no. Ai waba. Teria akosua wudi no. Wo ye teria. Teria akosua ba. Anra wa money nkomo no obo so a do 5 million no na asem ni twi me. Ana me mene ye edi tu me mu. Na ne kuru no kwa wo babo no kwa edu no be ma no ankasa kura no. Waba ofia. Bia na wo obra production line wo nyanyaye maka kire wo. Se ye bibi na etete wo pa na wo penum panyini ka kwa so. Se ye nkan fa nto de dam fa ma de agese ha pa che wada. Enti ye number no. Aya 0534 186209 0534 186209 Mrs. Subiem at the amount 0534 186209 Nyankopon ya domo ye si busumi e ko wemu no ma mede nhyehyeye biba wono yire netie na wo hye oda suba bia di niam bia wo ye no enkoyie upese ye ne kasa nya wadego niam upese ye tenetene no fa ne bra show iso wukunu upese ye tenetene no fa ne bra show iso maka cho se ya haye mu awade ebi o meyere se maame ma ne kasa asesa se de one me kasa mani nye hu ni ya de nato de da a de discipline wa ye de na dwene beba fie sese a ama asumdwe aba kama e de amawo wo se nura wo sika na okunu tua na esen enura me fa ne se wonu tua 6 million I say every 5 no se odi kan tua o ma me 1 million ene chire me kwa chima bae no se papa na ba ene de be ma no kra wa enti hye wasem na se pacho chase na yenko so kunu wa yode na me ka kire wo se no akwa rehearsals so wani mre pa de a ene mesa mo akofie akosua de aba enti wani abra ma muso wani abre na church wasem ma asem ni na tena enye ne ni na wo mienu me fa ne se ni ba me nyum ni ba pe na me wo ye ana o hyase ni me ntokwa oti me bo me tita me nyama ni na atogo ni na me se onye hwe nkola ni ti me se fre ni chances ya nkrofo ba ka se ni suban ana me ne ti kakra sta na e han dan ushia na yin na ne kwata na okuba se me kunu wuye okay ana onu be si mepe ana me ka chen ade na o kan ye kire se ne je hu wo hu me no ana o se na ne je me hu na one me betena ana me ka chen se me de awale no enimu ame enti enye se
mini papa itina ntokwa na papa ne film tesia mini na wo mienu ana mnyanka sanso na mikuta baba ako nti ayemiensa enti tesia da wale die ni mani so ana ose wonu die onya sa ana meme ka chinse mini wotina na mini wo bewo na wo beyeme atiti dia memfa ho nchewo ana wo si da bi wonu die onya sa na msiyo ana menene tinae ti menene tinae no ana mbawo me baba ako ana wonu no wo yere ana ohun ni nyina no wo yere ana wo bi wo yere no wo tire ase se wona ne betena ana menene tinae enti na kwa be no fa so no tena wo yere ana wo so wo ho enti na wo yede na wo no me fa ni se atoni na fitiase ni se ati de o ka nyina nyim fitiase de bi ani ya shase atoni na fitiase se wo yere ana meme kunu wuye ana madamfo bi e friend akusika na onu su na danfo ti na ye tonsuo ti ye di nsuo besi ho na ati woni me di agro se woni me di nkomo se me kofa be ma me fa me kromu ni na me ne ntina na me se me die me kromu ni pa de odi sika kra kan kra me mpe na nwafo ni suban na me kas anwafo mema ha akosu ya anwafo mema ni suban aden ya no ma ede anwafo bema ye to so wo mu nhwe ba se ye siesi wo ba mu nya atale kro mu nton hwe wo ba se wo ba obe siesi no ana jessica no ko siesi utrun kra onye da o pese wo bre na o diska ni nu amani di sa nti me ka chinse anwura ni bema pari o diska kan ni kra mempe na anya mo nyina na tesa o minima anwura ni bi friend no Mr. Francis Mikado on na Mikaf a company energy on tesa Ohemaa ba so wa na media na me fa de anya na nye Mikaf de o fine yankoi ana ma ana eja madam fo no ko ka che ne yere ni se ni kunu no peme wa be di me o medem na me se onya no kore o so wa dey wa be di me o medem ana me se ona me kunu kura wuye no encheye na ye de na be ma na be di me o medem ana o so wa ye mpani na ama na me se onya no kore ensi se meme boa on be sini nko hwa medem o na medem o kura mpan kura me ni me ba ye da phone so fo na ye de na me wompa sabre na be me wase ope no nyansi me pe as o keka fa ho by aya gudie live sa ana me ka ta nti e kire na be sini ko oba na ho na me so sister asema o kan mi srew enye no kre o ka we kra obi gina be bi obeka se mi kunu wuye kra enche na mi twi mpra o mi kunu dem ana me ka sa nti oba ni mi ntokwa na oba ni bo mi dua na ne yere no ne yere ne bo mi dua sasai se meme se nya nukura wo fra ne kromu nsio se enkume ana me se onu so enya nukura na so onu so ko obi kunu dadia wakobi hoda na eni nsio ne nkum menini mienu na ana me kasa ti a kire na me ka kire ni nua ba bi me fa na madam fo pa mi kunu ye onu na asem betina ne nche na me ni di nkomo no otumifo ana o se stadia menini nua be ma ne ntina na me sister me di anwura ni be ma pa de enye ma me makobi hu amoa me na ma firi bi hu a me nsan ko bi na se wade ni edi emba gu ato so dada ya ba odua wo hu na yesase ne ntina anye de enti o ka sa no me de o ka sa me ka sa kire sister na me twa so no bra na nkasa ebesi me pe na me se bra de o yele yei na echina kula me ni betina o ba bo me dua makume o se me nja na asem now anya wonu na wale no wonu be ma na wale no ti de ope na obeye ana me see you wa nsuro kra say ya bodua ade wonya ni ya bodua afede o sere ni zana te de abom de mekwa kodi awu ana ja okọ han dan na me na na ekoi otuja na yire no wo da ma ebi wo ha da ha no abetin ko da ho
Any I what did they pay? Enti Stano. Some na mabeto awale so. Enti so oye adwuma kra na da sika ni ni bottom sa. Ma ka che so on for so fa oba ne de nye de. Enkoma no. Ebi o ha me ni me ba yet me nua beans ye di na nopa. E di na nwumre. Beans ne nko a. So hwe ni fie me fa ne fidiase no na aho kire wo ho. Na unim said the scientific benefit of beans flatulence. Unim flatulence? Huh? Mame, unim flatulence? Ede. Dear. Say vitamin. Say what ahodi wo. Flatulence no. Ain't the scientific benefit of beans flatulence. So say as you say. Enu na ahodi wo. Beans no. Tanku Muli ko siya ka ho. David. Okay, we ka makuno. Yankwe. Enti kakra sa na mne tina na be oba no ebe yare ye na oba ne film. Ti oba ne film no na okọ ye ni bai. Ti oba ye no ana ne sewa. E friend say oni oba na wumie no. Enti onko wale ababawa. Ababawa obetimi ahwe mikura ne ba na ma wo. Enti sa tamu ni die na sewani. Ana papa ko fa oba. Na wona onya ababawa. David me ya blewa. What you say? Ma fi na me 35. 35. Ana wo ya abrewa. Wonim wage. Ya wo afi be mu. Ya wo ya be. Anu de mini. Na dem ko fa 35 no we. Ta. Mrs. Abaya de mbisa no, sa o ka kire. No, so sister so 35. What you nya be for 10 years ni? David. Nyai. Ti ababa o be na 35-year-old woman. Sana ni se wa ni ka kire no. Yanko e. Ana wonu su ko fa oba. Ana mi su me ka kire ni se oba na o ko fa no no. De o se wa ka kire se ko fa oba, o oba mi su mi ni wa wo. Se wa anya japade ama sa nkola ni de oba no o ma na emechina. Eni oba ni de mi ko bu oba no mi nka dada. Na wo ya bo. Ya mu me. Na wo ko bu obi. Oni ebo ni dia mama. So am fa ncheme. Enti mi so oba mi so mi ko bu oba na ma mi kunu. Bu no. Be bo no, ana mi kunu be bo me ofie sista me nyama to gu ye. Ana mi so mi ko ne ma me ho o Togo. Ni ma me anka sa owo no. Ana mi ko chire asem ni na na oba ye. Ana ni ma me ni na na fa nche no. Ana esa ba ye ma enu kra de na nye kra. Na de ya me ya kra si na me kuta kola ketua. Na ye tu free fio baby han dan no mo tuye. Ti ye tuye na ye be ka adwuma mu ho. Baby o ye capital shop no na ye be ka. Aye de. O ye capital ni. Na so ho ni de. Capital shop. Koi. Eneja ene ye be ka. Ni mi odi na chi e wo ho bi. Ho no mo mutwa light ni ho nti na danfo bi ye de a torch ko si charger ho no. Nti edu nwumre ani yakofa. Ye metwa ni sa no o mada. Ti me ko bia ni bag na esen ho no mo na me yi safo o bag ni na condom bebre na gu. We dey na who say condom na gum. Condom type be e dey yi. Condom yi dey ni kala ye kokko no na gu. Na di be na gu ho. O se condom de wo yi a won say condom. Just me pe brand the crow. Won say wo bi o wa won say. E di ni de se me man go screw da. Nti me man kan. Wan kan. Ba won say condom. E condom na gu bag ni. Wa de we dey won say bia carpenter for the shade nua no ho atwitwa we na se condom nso de en ban shade dua ho. Sa. Okay. E na me hu condom nti me de oba e man kasa ma mowa me ni se me kan obebo me. Ti me man kasa. Oba ye no ana onu akọ bag ni wona ohun se ma be yi safo bag ni akọ bie punu nti na kola ekuta me bucket ni kuta me no frame odan ni de na me pe o sa bag we hu na me so safo na me fine sa den wo bu me ama kola na ekuta atofo ono na ti me nkan twa ntro da se wako bag keke afi do ni nua abe twa ntro to me so se me mawia anwa kaba kusika sika ni yesi a wo mumie no ntimi mo sika ne di na ni samu ni na ba ba ho na ni samu frene se na sika ni yesi wan kasa ehwa na me bufu ya na me suma me baba se
na kotoko sia na topete shibre me sa se nya nukre se me ma fa wosika me ye madwuma na me sika dade mo ye de na me fa wosika se me kodi se nya nukra me fra me krum busuma bodua ana kwala ni kotoko sia ni nsane bai ana oni ni nua ni sole ye ti wo sole ye no ana mini wasam kra mo kokai nti wo mumienu ba ye no na se sa asam we ye ntwa so na bia nkola no mu na ehu se ye pipa ana nkola no mu edi kodi agro ana me se we di mi ti ba sa petition we ye da utwa ya na wo hwe mekuma ne Jeffrey minsam okay sa de no obu me amani ni na hu no ye ti se be ma no wonye ne hwe e de no obu wo se me ma wia na anwia sika ka ba ko eti obu sai wo jira no abebo wa am se he akos o wia ne sika na obu sai se wo fra me odem ana o se de na me ma be fa bag bra wo bu ne sai ono na kana sem me Debbie, some more can you answer why a lamb answer what time me? Dem no kana say. That's a American one. I so bad me bo. Ubono say. Me no. What bono da? Asema wo ka no. Ma bono da. Da o condom obi ko fa o safo bag no condom na wa bono. Anya condom tira ma bono. Denti na bono. O jo so matade. Oboa. Etiti matade. Oboa. Enu kra de tamo. What be just who kuna tade? Ma. Hey. Teria. Oboa tamo ye han dan no na obo me na me so na tale. Na condom na kasa na e wo bag him. E de hin dia brand bay. Asema wo ka na nyenu kro. Condom ni ba. Oboa ayanu kra. Condom ni ba. Oboa ayanu. Enti wa hu condom na de asem wo hye no. Condom ni ba. Me so oboa. Na ye say condom se na no. Condom nu ka na e wo so miensa ya wodo mienu ana gum. Then you be dia obede hu. Ni dem me se oba me ma bi sa ne hwe se condom. Ye ntia no. Ana gum bag ni. Yeah. Aha. Enti wo na ni nka obitimi tietie. E mema no bi o mutimi to the good bag mu. E fe keke at least a guy level. What is yes, na ni nka ko timiti anu. Obe huhu ni sa kakaka. Se me dem hu ye no se ma nka hwe ma bi sa ne hwe. To aso enti DNA si ankasa because eno ubo kwa du bi se be mai waja wo ho akofo ba foforo me pese be wa e de na be ma dia ye unti a obede ba ade ni na ne se busu me fan se busu mienu ni na me ni na ti fie asi fie na me ne ti ana papa bi ni ho na oto asase na papa ni bai se wo wasase fruit plot wo wasase fu into wo pesika court enti se papa ni wo 20 million on fama no no fan court ana papa ni se woniska ana papa ni ba me ho dem ana ofra me do ana me jesu ana o se papa ni se o pesika court na wo wasase se menye bi amana me fama no no fan court ana me ka se ne de me nyeska enye de ema no ba o manya mbo echina me kwa ko yiska na me di abere no na ye de ama papa no ampa edu nwumre na me yi me card na me ko yiska na me di bai ti me bai no na me di ska ne share ne nso so kan na o kan ska no na o de tuwo enti ade achi ye no na asase wura ne bai e ba ne ho ana awo se ja yenko akasa 30 minutes ne o me se de no de aye o enti ma ba enu na make ba e fa asase hu aha okay ana ye ko hwe asase no ti ye ko hwe ye no ana o discan she papa ne nsem na me twatwa kan kakra enti e kan me twa kakra na me se mani ko ye pipes nye de emre me na me twa de aka no ana onu a kyro di na o di ma papa no di be no tro ye o kyro onu ni di na me di onu ni di say doji akpamagbo ana o kyro me so me di e wo paper so e wo paper ni so okay ana o di ma papa ne ko ye bu asase paper ni bai ana o je paper ni se nye di na o di ma no nye enu na o ko ye bai ana papa ne di paper ni ko nti de to so mienu su sa bai o se anye se di no bio ana me so ade a wo ye ma me no ase de wunyi wo ye anya ade yi ma me ase ma me kan ni nani o se me mu ade nti wonu na be di mani ma ye japade ama me
ana me so ana wa anka na se sika bebre ya ma atua no enti se sika ni na be adwumahunu keke ana me de me twa so anopa ni buofo kasa didi matam a me mfinu no ko adwuma bai okobae no na me yeti ana ni bufu ama onwa ti me ye wi na me de go si dem obae no ana obanu muti no man ka so ne ho oyi sika to ama no aduane me de si ho min ka so ne ho na mon kasa ni nyina so mon nimpa so agro Debbie. Okay. Enti edu na ochi me fan say asem ni ba na ochi. Ana me die na about 12. Nti me die no na wo yi dan no. Ebi wo ha me wo se me ni nkola ne na. Wo hia me na ma beda ne nchen. Ha. Ti ntokwa ni ba na me sumi ko da nkola ne nchen. Ana about 12 no suma onya ne akola ba ko se o me fra me mra. Okay. Ana me sole ye. Nti me sole ko ye no. Ma nra dem wo no no pie este ebie gate ni se me nra dem wo enko sisa me nyama anajo 12 wujidi wono na ti wo pamu me bia 12 wo ba pamu bia 12 na 12 no ya na wo se kwan aha ebi wo ho a wo pamu me tina bonti ma ade chime ansa na wo bie gate no wono na ti wo se me bua anka chire me se me bua ma de mi akpamabo onka sawi mani yo enti wo wie ye no ana me de wo pam me anajo no free ho me enti fie obio ana me suma me baba no say den na wo hia tesi a me hia mi sika ma sa sika ne yesey na me nchoro sika na akodi ni na yesey ni na ye me fan say aka 2 million 60 million 6,000 Ghana cedis okay, it's 5,800. And a debut. And I mean, not na. Me fan or no, ni she. The time in not know I japadia. Or so a jammy on sume. I mean, sister, me, your man, into Wakachos were jam. I was say me, like say, see, I'm in Kawaliasum, a bassum, I'm in Baka. And you won't soon, man, I'm some in your man. Also, must say, Ma'am, me pet 2,000 million. Brabim, now but money, me pesa me tia say. Brabim, me say me pet 2,000 million. Convert to Braganes, come on. 2 billion. Radio, oh, I go here. Also, per se. There be a menti or modia no. Would you meet here? The other kind of meet here. Who super say 2,000 billion. I will gonna see 2,000 billion. So, but what I saw, Paddy Modu. There is no one, but who free Bama no one walk or hobby. There one go feel. Uncle hobby. You call ye. Now me was same best uncle and I make for me ba. You call another and I go so. Oh, actually, Mrs. Uncle and no be any fee. Actually, na betting coffee on. Woba, I want a chain of you. Hey, on it too. Manca, I fell baffle fro. I fell back. Oh, the open catcher and one dinner catcher nothing, meaning in income. Shannon, Dodgy. What's all what jam and minun kai bass, our liasum, a bassum, a becadia, soon men, I'm Mrs. Samanyama. Japadia, me knew what's not, yeah, Chena me Jimmy Jaffa. Sikana ojini na catcher no. Mrs. Summe, 2,000 billion. Summe, na me Jimadi, na Mrs. Samanyama. Over to you, Jolate. Papa, kwa do our bone na be anya me yase na wo yere na ya bob be dia still was me yere dia to adwiri me no betena na ne tena ya na waye na ya kada dia wonu wa brace fie wa pam no kasa de he na kasa ma ba ku ta de ya me yase me ni nyam unya we me ni nyam ma obeje de sami kunu bo me dua o machi hey me ono na ti wo obo mi dua me kwa wo so so okofa oba me ko kan enti obo mi dua o machi ma obo dua ne sen o frak brother na bo mi dua say sa grada re nya o de why dey say ma me ni enti adua bo no o machi enti me ko wo ye na me ko doctor akola na ma o ho no papa bi ye duro ni ho na mbeti ni ko ya ansa na akola me wo ye mo ja ba ko si amma
Enti me wo wie na di 3 days na me nan ha sha se ta me nsa ho no wo me nsa ma mo gya bi anim ana me se we dia me nti ase na me se wa ni se sa na ono wo na me se da bi me ma wa anye we nkwa na ye ma awo me wo ana ono pese otwa so ana wa ka che me why ana ono anka sa se me mfesika onka se bi ana ono anse me wa wie se wa wie do wa wie ma wie o da kasa yo me se ma mo kan se me pese me baby banya ediboni da achi e de mi na wo mi no wi awale de obi enso mo bi awale na mumu no o ka se ma yemfa eduaboto nchen o kan kura wo ye free eti samo ka bi nya no kura ho obwa ni sisa kwa o ha on kasa o kasa no man kasa kan e de ntina we ni na ba ye wo nua wo bra mu ni na ntimi ani wachi ho na di wachi wo bra ni mu ni na asa wa sama funu mo meba do de uni ni fi papa ba ko ma ba ko de ntina wa mfana ma na sa tibia mi ni wo ti no wa mfa me anko enti mi ni wo na ti enye wonu na be wale ma me ya kanukre nukra pa na meka mi bra nukra o frɛ no nukra na so le gina mu se ti wan koda ne dua no na bibi ye mi a o fa ne hu nkyɛw meba me fa mfiri he fa free baby a hwɛ bani for starting me kanukre wo mu nkyɛw kanukre bi e wo mami nti o obai me be fa no na ni kunu free ampa wo nkola mienu odi kan wo ba ko okay we kan wo 3 na kwa no wo be 1.5 ansa na wo free okay na me fa nkwara ni mienu nyina account no me ko ha da ma mo sabe na wo yira ampa na me wo yira ampa na di nti na oja wo yira wo be fa no manja no okay like there pa na ma kura oba kuna fo kura ba 1.5 year wutimi nya ni mu ani kana oni ne betena okay sa ta me de me fa nse mbobo bi mi sister na obo ni je obo ru nche kan tum be me o ro chance kan tum me ye duma na me kuta mi dwatra mi ye duma na wo ye duma ben na wo ye duma ben me o ro chance na wa na wo ye duma ben me o ro chance na wo ye ntro fo na wo ye duma ben na wo ye duma ben ma me o hu me na mi tonko sua na mi sa to nsuo na ye de na me ko woro obi choba okay twaso mama mi tie o se ye humobro bi na ma ye tam na onu ba na me shop ko an be de to butu no no omu ko yi nsuo to da wan kwa ko ru nchen se ko yi nsuo no da be fi shop wo mi capital shop wo no sa tam no okay oba mi fa oba on me no ma konta no kra wa ha obedi madanse o bua de onu bi na chi fa mi mbaye de matete ana ma pro nyabotre wa kasa wi nyabotre ma ha da mo first and second e wie chi na me do betra shop emi na chi anso na me ko je masase me ye dan se obai udi me chi ache o se mi nya ba bi mo da ache ma wutan e wie ama mi ni na to akọ efi onu mu ye be ite obuturu fi onu mu no so kwa kwata ataje okonogo ko se kwata ataje okonogo ana je be 10 to 11 sana baba ataje no fo mi be wale na fo mi no obwa kanutum kanutum but say tie matie ataje asama mentie no ansa mi amayi mamintie obema no fo na mienu na metoy yam mienu na me de we ba ako infinity ba ako ni yam ba ako ma no mi so mi de na mienu se bia wo kwa obeyi chip na to yam so ri akwa akoto anto ade aba ye wo hwa ni sisa ba na ode yam no ma no fo no o kwale se wo frɛ na de be sa wo be frɛ no unya no obua atadwe achi makeke na wo ko akoso awoko no no kre ofifie time ben aha bisa no me so na pa bia me de me sika to ma me ma se o mu chop money ni o mako ma sika na me ko me yitu o be bia sika na nkwan so le no ma aba fa sika na aka onu na ko ma sika do be bia na mo okay me ba no na o ma me be fi to be 5 to 6 o be fi no se me okonongo e be bia wo so new size na new size de wan na ekoto atadwe na opa ne se di refefie be bia ya lete okay so da atadwe no kokonongo koton me fi no do unya mba wo se mi na nyaka na me ni nkola na ofi sa ko ni tamona o be 9 to 10 11 wa obua o wie tire mi friend na nko o be friend na nko ba o se phone na sei kanu kre te ma se mo be na sei phone na sei phone na me tomo ko fa phone ba mi nko ni yimo
wo de phone no by phone tutu ani mu touch nyina tutu fit mu bia ni ho oboa ma bo no je akofia minim me koya phone no wo kuma madam fu bako anu mo anu ho na me yafu me koya phone no wi na me so phone no me so phone na anye phone na me tama no ni ma ni bisa no oh no ni bisa no ma aka se awie dabia na wo afenu asate afenu obo power ewie mi wife di kan call jam me me ba utubo nti wo bisa ne se wo phone na automate no we wo bisa no wo se phone na se nti na me friend na me nya no enti we no nya free on fa phone no ma me koy ni ye na ko fa phone bi ba me koy phone phone ni ya wan dia wo de kan phone ni de me di dia wa wo fa ne ma so ni ham so no di ade obeto ama obeje phone no we phone na automa me na wo ho obeje free se na me di ko sie ye ni sister de na wo se wakoye na nye enti me mfa nkoko no gonkoye ma no enti phone ni media ni kala ni se enti wonu wra dem ho se ohu phone ni da o ka se ye me media no ko be fa so ni mi akonti obesisi phone na free se ana ko fa ni sister de na ase no no de akoye oba ye no no frame wo kumasi o se hwan phone na me say o sister phone ana oba ye na obisa me say na de entina mama ni di ni sister phone akoye o mani wo say ni sister ana me ka eye festival yan committee o de o kala no kre enye no kre aya no kre me sister phone me do me ho me na me di phone ni ba twi na me kan o fire na o fire say ya o dia na o sister this sister phone de be de o bisa no ma phone no na say asema ye kan me pe no kre aya no kre ni sister no kre no ba no me ho kan mama wa frɛ no asem no me pe mu no kre me say aya no kre na ne sister no munim onim ba be ye phone wo mo no de be osakoye tie wa koye phone no na wo se kasa ni ma ti me mfa nko na me nkoye phone wa bra woni abema ho abra ni bisanse phone nya wonu ana di koma ni sister ni sister wona odu ni abana phone ni sister ni wo boa ni sister ni bra aba ni nchen ana me di phone ni sha ni sam say won je fa koma ni sister ana ko o di phone ni ko ye na ni sister ni ka chen ni say na phone wa ko ye nso voice kasa ni ma meba amsia enkoma ye di misre fache titiru ye nuanom a mo hwe wo Adum TV da bia no me pa che wo enne dwumade titiru bi nti na twase ye che emu mienu na ye fa enoma TV ahwefo no but ye da mu wo YouTube me pa che wada bra YouTube bo Nhyira TV oba be hu ye wo Facebook no so ye Nhyira 104.5 TikTok no obo official Ohemaa BE ubetimi ahwe nkomo aye di nyina bi ho mo fa che se ye na eye TV no eso yesre mo pa mo fa enche yesa papa to aso yo phone ase wo kan de ni ba ne de phone ni ba hana de mi ba ne di na chin ba pe di na chin de phone ba say o ma me say phone ni wa na o say hana se o ma me ntie no u ba so de nkola ne ba o so de nkola ne ba de mi kan na o me yi anu simple what dey to our sem no phone no mu na me koye ba me kan say phone mi koye 3.5 ni pa kura phone ni ya na me ji scan afini ho efise sa scan no wa me de me ma onu ni ma atodwe ne edi mi sister phone say nyami na me ye ni ya ma no me nye phone enu nkoda wa kwa kono go a on fa phone wen ko na me friend na me je phone ko ye wi no me friend na switch off afi eda ya me ni etim no nkola ne dan nku ana me ne nku ni nyama ne bi on nkola no ho ye wo TV o dem ho TV o mi dem ho no okoba anajo a o me da dem ho so nkola ne nyama ne bi wo ho no nku ni amusa me na ne afi am de ni muti ko sko amachi bi am bi o wa na nkola be lo dem ho no me kan say doi se office wo metam nche bi mu dia ana be yi nyawa ne ko be jo no eti na so wa tu akotena nkora ne dem ho oboa kasa o kasa me ma ne ha wo de kasa me tie o aso me kai no pie na ne ba ko onya be 15 years akowo am so di na chi me kan na be say 10 to 11 anajo me bo gate me say hana flo mama me do se office wo me dam nche bi mu dia be fa nkora nyama na ya wo be fa ahomachi de sesio mo no be fa kogu onu na se wotimi ada wo na baba bia ni na de mu ma on be fa nko na mi hu se bia me nkwa na metimi dem mi ye na wo se wate na opie na ne ba de achi ne ba de achi na me se ifa na bu pie ko ya me wo hwa na ne ba fa ko no bo gate ni
ade a obefa nyama me say baby oni o ma me kwa dadwo yi oni na chinko eye fear ma tia ye gate ya 20 boga approve porch wanim wo pay as agro wo friend say o meyi nyama nkwa nyama ko bu bomo ana pay one ne ba no on ba time be 12 to 1 wo kono say obeka no kura say mayi praye esi abonji say won je no mfa nko awono ani on ka no kura na wan ka no kura say ma he ka no no baby ye friend no baby a won ti nya anu nkasa mame ukunu friend wo say me ka sem de ba na ka ho ni e ma no utwi fa so pia bonten ane da bi ma ane da bi wampie aha oh nya me say ti akola nku na o kan nku ni demo enkola mi ton nku ma o me say me nyama no se mbesi sa me nyama mpie fine enti okai no ko fa ne ma no okai ma nfa me san kan nyama bi enti upia bonten ade na upia bonten ma no apamo mi jina ho babo me na won hye dem ade no wanko wura dem adem na me dan no nyane inti wanya ne waka asem a kire wo de o ka no enye wo de ugina ho babo nya dem na sa ko wura upia bonten me ko dem ko babo mi amini mu no enti upia o ba tambe me pia ma ma fi obi o ko he me ko dam mi sister awo o sister be ya mi sister coach o pa ya o ni sister bia ni kubase e ho na me da ni sister bia ni kubase o sister na o kubase ne number we ne number ni me nche madam odi media agora me ne o sere sa me dre me ye o rough ma asemo o kan tie enu de e wo ka no ba bia wa dream bi sa wase me pemu no kore wo say te se me big mama we he opa abobo na bia big mama afre me minim se me gira ha obebo me se me office me pie minya wura da ni mu anya tu na metum me se me dem oba ba yi wa pia bebo so tu mu ka obebo eti wo sister no okuba ase no wo de say ono odi akoso de ono akoso ayi na odi akoso ayi ben akoso ekwia di bani di ekwia by dinner so ono ani never ni say oh sister wo sister okay na me hu no asa adamfo odi akoso ekwia odi akoso di bani na di kwia odi kwia okay otikubase fine otikubase ho a kubasi o bola ne ho kubasi bola ne ho nti epon ne etuka betimi de akwa akoso ho ndi wako de akoso ni na sister ne ni mako ya me ba no play shikula papa i pa me na to 12 enu ho mini nko na ho na ekoda me se ye nya nru ho wo pie ye no koda akoso ho wo kubasi e ma de echen wa bra wo kunu nti won ka okay aja yanko metie yo enu nu mu na okọ yo okọ no oja nkora ne miensa penina wo enti oni peni na koi ana ba ko na wo na chi no ansa mbe wale no oja mu nyensa o dem o ma hu no aje cha me frɛ no ba na enko ama me frɛ ma konta se dopu no amini ye kasa wo pie wa ama me de no ba ma no frɛ na se enko be ye betia nkora so le bia mu ko school na mu nkora ni ko school e ka be 3 months do mu bi school nche ana okọ oja nkora ni nyensa ho no omu ye manko a enti first day no wa ama second day no wa ama afisa dana ye koba bia na ha na se da ma nyama na odem no obi abetwu nyama no ko nkwa ndan na ye ntum boga mimi de na metum ni nyama o mi dem o na bi so wo nkwa no ti nkwa ndan na tv o nti o mu ba mo na dan fofo mo ba o be tv nti ne o mu dan mi ntum se bia no mo koba o me wura dem o ma di agro ha na se da ma nyama na odem o no na ya obi be fa nyama no na me se sa ho na be fa nyama yi mu ko nyama no o se ampa mi ko dem o nyama ni o na china me sha ni ba fra kuma na wo ba ko no abe jisa nyama ni bi e de go pan ma wo hu mi se me ba na wo de nyama ni doji ama mi flema konta na se afra kuma sa ba be fa o ma mi nyama nyo no na de o ma mi nyama ba wale se ma mi ma ni kwan me hu na de won kwan de mo de wa twi ni wi aka de wo mi ho titi na aka just because you can so me yin ni ama ni fi wo de mo e bibia o be da no akole ye choice say be makwa ye say nya wade man kola no na ye mpremo mu nye anwo aduane nti ye nye nkwa aduane mo na me fle obai say do se wo so ntra wale say die akwala de be ji sky aduane mo no kate me one few me wa ma adana me de 200 Ghana man kola no say mu fa nkoto mo na akoko na mu to drink mi ka ho ana me fle head mistress no e bo na man say na aba nti se mu fle mi ti bia na mama die a say na aba me ko ejuma aba na si yo enkola wa hanka be me de omu mi nsanya nim kasa de omu bi ombeka de omu bi e ombeka no evidences be free
mepe free wo man ho me mano ada o de mu ba han mo de bisa mo say o ma me coin no yifa na mo dan ya oni hwa ne ti ya na nse me beko me man penifo no mo vote no say me kwa hwe mo na me friend say doi awale say na mi nsumo me mfoso enkora ne me kwa mo ye ma hana nde enche ne bia na obi akwhye ne nse ba bi be hwe enkora no ma me o de ne de chira de ne disaster na why busy wo ba bia wo no ma wa wo makrant me wo no ne ma o flema azemo okay se sano o ka o bebi ani wa o tina wale ase se awale ni ye ni dent o fra wale ase o fra mi bi o se me ye tutu ni adwaman ti me ma jankwala ni na agu ho ma kati ko no ma azemo okay nu bisa ni so o pam me da be de bia o pam me ya na na woni mu ma dodo o mo tia wade ase ya pam wo mo ha na onto ne ire ncha na akwata ho enti unim ne o ne ire no so fa mu ye kasa mo kasa be ma ne ye chita bara ma no mo wa kokoduro nsusu timi gise meji aboso meji afa no o mo nso ye classify mo under what onim pa se nipa no o wo yire na no ya na obi ka kire me ne kuru ne obi akọ wo mienu ma ba oba na nya kokoduro di nkoda ne mienu nyina ba marital home ho ebe ka kire yire ne se ukunu ne ma mienu nie wo be so okum nipa na eti yenya ise wo ye cheater every man is a cheater let me tell you this eti wo ye cheater na ono nsusu ohunu se o wo yire ya boni dua but still ono ne ba kwa kwatira no nso ye hwan afedi e ba na idi e wu dwane akọ wa wo makọ efro se be hwe ma wo me hwe ma me ha me babu di ma o so na me o frɛ me sɛ me fa me bam me bae o so mbesi san kɔla na me bae na me fa me bam na bi o ka che me sɛ o tu kan ti me mra mbesi sa me ba o ba na me ho me ba wa jan kɔla no go na na bi o me frɛ sɛ bra be fa kɔla no pese me kɔ ana me fa o frɛ ne da bɛn ye ma kwan 24 na me frɛ no Friday sɛ ye mpese me kɔ sɛ wo be nya wo be fa kɔ be fa sɛ wo nya wo me do mu kɔ ye ma kɔ na sa fa wo aba ha sana me ni kan no ba da bɛn afi by 2 weeks going ankara be fa mo ne da be ne de o ya ntro fo ne de te da be me be fa mo na ne de te da be do ane de te da be enkwala mi no de mbo wale mi o se me pe ba kwa asem ba ko me mpe na asem na me boa asem wo ko kan asem se no asem no o yiri wa hu se wa fa be ma wo chi den waka ma waka se me mami ka asem bi mi won nyina so nyina mi ka asem no mi tie o mami nyina so no obay kokono go ba be ka che mi se obi se ni kala tuntun ye ni fe pa onu ana be kan onu an bi sa me mami bisanse o kan top to pa o kan no ya no wo be ka kire no sa ai da bi ma o be ka kire no sa enu kre nye be ma oba dabi oba be sia na ka fa sa ya de oba ka che o kala ni sa me fa sa ka che mi se me kala sine ana mi say me kala no kra nkrofo se ye ni fe papa ana o so be ka sa ana mi so me ka kire ni sa yo se me kala sine nkrofo se ye ni fe papa yo abanti aha mi tie o to aso e ye ko na o ka che me se die ntina de kola mi no be wale mi me pe ba kwa se me pe na se me ye se nkola mi no nyina me ma me e wo die mi suma na ne ho ha o me ho anu na ekito na efe na kana no nne chi na ma wo mi no oni onu ana wo mi no ai eti se no be woni na ja ware won na ja me on na so wa ja me ko ha dan se mi timi obebi me o mame bisano wonu waja na be me na ja o ono na pam me han dan opam wo wan na abo na mane se wapam o se o ya de na me ko bo ni samu amane na ni sister say se de on kan asim o kan kola o didi na tam na wo ono o tina nyina wa ye ho ade onye me ho ade wabusuafo we me busuafo Togo nti omo ni se woni be ma ite omo ni one na tira mfie dodo se ni me fa ni se e ko 12 years ni 12 years ni bibisa so no ukunu itina wa fa na chi da me fa na chi kanokre me fa na chi ba wo na e ka da bi de o kan na nche me se no ukunu itina ye e bi atete sem bi a wo me information bi ntia me mpesa meka na magu ani mu ase nti me pesa wa wo kana mitwa so wa fa wo kunu ye chi da e bi anu otete minti e ma mitu anamo bi se wa fa na chi da ai da bi mi ni net no me fa na chi 12 years ni nyina 12 years ni na ono na ti wo ni net no
Ma. Minute me fanny chill. One more 2 on walk chima was say. Bema could do chima. And so wouldn't it that crowd, dear children was swanyama, ever quachima, or no bed dance, and was swanyama. Yantin, Sergeant now on it, Tim James, not make coconoco. I'm a bama for Fataco Dima, and some Asaba Dow Cateso. Nti umfa bema bia wo na chida. Memfa menene memfa bema bia wo na chi. Konongo oni bema bia wo. Meni bema bia menene te. Ojide. Oh. Ojide. Ejide. Sa. Na wo free ni fie wono nso e. Me free ni fie okọ me bia meti meni enye meni bema bia. Minka se oh. Minka se woni bema na tie. Me se wo free bema fie wono nso e. Meni wo bema bia. Woni bema bia na e. Nti de nipa ne kan wo bo a. Obo. Sa. Sa inti ya freno me ni be ma bia na okay kedi ye ho adwuma ma mesisi a papa enti mi kwa du nso wo yire wa sesa ne ne ma frifie na ampa ne ampa sai abode no pa ade na wanti no ankwankwo hwe no yo e ba sa no ba bia ode enkwara ne ko onu ko han dan de minimu ho minimu se konongo de oni ba bia da wo okota ne okota no okwa akoka sese konongo no ono okwa achima wo ho no no akoka no konongo no akoka meba ma me enya de bi sese a me kwa ahoma no so ni nkomo bi mra sese a wo se wo mfa wo kunu ye gida ma me mfa na akosua ma wo mfa wo kunu ye gida so anyama ko achima me mfa me kunu chi hello mama yeah what to say Pastor ya do ma pastor also dum kita me wa hapa wana rumo mami misa se agosua wo de eno no pastor metriva no na di mechi direct oni eye apamagbo dozi awa de eno ede na woni mfa ho pastor aka mi mu fa ho ye se aha me we ma mi utie me bitie opa Idi ka ensenye mo enu fere ni makunta ya otu ya ka minye ya tumi famanunti. Wunu ya pa adai. Ka minye ya na tumi famanunti. Na me pese mo se adai ntia moja ni mo duru che bia. Ni che me ka sani se. Sebi minye ya no. O ye ni pe bia o tete be ma no. Ana tu. Na why o de tete be ma no. Ana tu. Ompe atene se wo betene se minua ba ade o ye nye ne kwanso no wo ka sa asem se minua na wada ne ni samfo ana three oni ahombrasie so pese be ma do wa wo ba ne so bro ho asema be ma no ansa na be ma no anya odo de ama o ma me pa cho tie ni iti opa ya o mitie ansa no ni be ma e ko tra no wo fifie wo frebusie bi mu na wo ko be ma no ho Memichi a me no kase me nyo obi a me mresa me be ma pa etime ntrawo se me yonku be ma ensisi mi nia ba sansura me su mi ntrawo se mi nia ba sisi me yonku be ma na me megina wachi mi me sa de no e bi se de no asasi so bia no e be kokobu ho akonta de bi enti dia na usha wunu ya teriye why ye kire se wo sisi be ma the woman say wuti awade ase wo no ni be ma te wo no akọ be ma no se be me oye ma no ne neti asim kakra bi si a o se meja awade me ko asim kakra bi si a o se meja awade me ko meju mo asem several times asim ya me ko me frame me ko mu bia no na mi ni aba no na asem enye de na de odidi be ma ni nye we na no na asem wo na be ma ni friend say mi ni aba no say wakonya asase bi na be ma nye garanta ma no be ma no so ore people ni nye peye it will guarantee ma na enye yi it will wo yan trofo what wale bi yakubo be shauka mami be shauka papa mami e ba ko nya mi be shauka trofo me ma ko wa sa se ana me ma ka chi so no nya pipa ba mami wo ka chi me yakubo be shauka. Hello? Metie o papa. Ma me so wo ni me na kasa me de ni dia monti. Enye onu na afra me ti no na asem no. On ka na metie wo na o se. Na me nka.
What na me tie o kasa. Be man friend say me aba ni so akonya asasi na opeso guarantee man na me makunta ni say me say the person ni pay nya do wait my guarantee dia ma no. O say aso me aba yi sole ya ko etima wa mefie. O friend na onfa. Iti ewo mo na ma fe be man na bi say me aba yi wa befie. O so o mai. Na isi say we jan kwa na egu so. Enkwa wo mu school ko mu o madi diem wo ye ne den. Ano so o ye na afem die. Ewo mo na ma fe me aba yi mai. Be man no ka sa akire wo no frɛ wo nua ba no bisa ne sɛ me nua na awɛ. Ne omuni se utie ni ana me dika ka ni se nyawo na me de mani ato a me nua bai na se me informa no ntu ni se oni be me ntem asema se bie se me na me frɛ no ana jo frɛ me phone so oni be ma no enya asema me nua no gina so se ade tia o ji awade na me ka je se dabi enya se mo na so e gina so de ji awade so de twa me ade tia me frɛ be ma no de be si bia me frɛ me ni be ma ne ka se wie na je se me nua ba no onu mum na oni wo twa na me sa frɛ wo wo ye me nua ba ka che se ade wo frɛ me anade wo kan wo de enye de enti to bu afi awade enko ni sa me nua ba ka te phone wo masum o ka te phone wa bia me na me frɛ no wo wie no frɛ me sister me di na echi nyensa me nim de o ka che me sister na frɛ makonta no aka che makonta ni se eye wo nim ya me etimi eye wo nim echi de mi etimi mi sister ejimate mpoto frɛ makonta me frɛ mi sister bisa no mi sister so okan ya waka ana o ka te phone no etu wo bisa mi nya ba say se me na mada so no wa bisa no Gina so me ba me pe clarification bi wa ha yasem no ye dada ni minim se wani di akire uni ukuru nya asem a na uni wana na edi mu asem me ba be kaka ne no ona na edi mu asem okay se no ye me okay enti u frɛ no a de o beka bi aya no gina me ya fa anasa na nse ya na hu so gina na fa ma me frɛ me bra ni ka kire na o se me ntwe nya botre na unim sa ware ya botre ya botre ma nya botre a eti 1 2 bia na ekoso ma me na mo hani na me ni ahondo obo me na obo me dua e bia bo no no tobo enti asem bia ba me pese de waka no yi ya no asem bia ba wo kasa me le ja ware me ko obra yi kasa twen kura wo se da bi wo be ko oboa na nka so ja ware da same Oi, se menino kuna me frɛ me brana. Na me brane ka, o se me nya botra me dwa me si yo. Nti me ntwa anko sister da ben. Okay. Nti o ku me wi ansa na wa be hu se me ntwe. Okay. Nti twa ne ho na ma wo ka kire wo sister na sister so ka kire so ejimi. Me dia o ka so o didi na atam so ejimi a me mini. Mini ne konye. Ana odi mini me brane konye. Bra ben. Yo ti he ya brother no ti on se si a wo ye kura kire se wakasa wo gi obi awade kura ntimi nye ne ye ma waje awade na fi obi nsam de oti he why ma ade odi ye me no die ya no odi ye wo ma ebro nye hwe no abo me se ma ntamu ho bi so mo mu ba ka kire obo no o ti sam nyima to agu na sabi be ma wo do be ma na be ma ye wo sa ni do be from wo do be ma na be ma ye wo se a wo do be free ni ma me no mama ya de o anya izo na kura mugusu ya de o am ti hwe ni ma bi din abu na ni jeza aro enfa kuma ware yo ante ma me wa botre papa me wa botre you have no idea ye boy yawo ni bra ni muni na ni muni na klasi me ma me de omni say de na me kan say ni aka me we ni ni o kwa wade no nya de for de ba mi fie o ni ni o kwa wade onya sika kokwa mi fie na ode ba o mi fie na ode ba nti mi hwe say me yonku be ma na oni ni tie wa anya ni ho ade le ba so say ai ni mi tie o enti say no me ba o say no Unia ben na eja wade ana be men na pamu nua ba no ma me de o mni say be ba cho utie na enye me no mu na atifi ho enye me no mu na atifi ho na be ma ni na frɛ me say ni nua ba no kwa chima o ma ana me say o afrɛ no so frɛ na ni nua ba no say wakonya dan okonogo tenya de obeba na kiyim
ana we gan kwa na ama be ma no ti be ma na ehwe nkwai be ma ni frɛ no sɛ wanye yi oni fie na otu kwan okoyi to ama ni brother ba ko ye panyin sin ni ma no etu ama omo hwɛ ni ma no to okwaba be ma ni ko be no frɛ ni sɛ ofiri ayi ni ba ye no echi ana be ma no nka nkyerɛ mi nia onka nkyerɛ mi sɛ wagya mi nia ba no mi nia ba no mi ni de ha na ono wasesa ni nyama fi be ma ni dem wo ana awade me ko mi di nyama ko awade mi di anu na mi suma me baba nso awade nti wo de kwa awade mi ko e medjuma sa tam na opa ma me utie pam me na me twi atadwa hata ma me nkasa na onya ne yi na oyen awade nye banku ni nkruma o awade nye banku ni nkruma se wo se bisani se asem odi baye wo se be mani na eja no be mani na aka na se abonte wadaru ma bisani ma me se abusoni be no abona mani mi dia wo pa me ko boni zisane ni bra mo wo abusuani be no abona mani abusuani nya na so abusuafo otogo no ma oso ni abusia se wo bra ya wo ka se wo so sister bi o ho no mo a ya wo ni di nko wo abona mani se be na pamo I put it to you so to them so. One dear. No, me say. Me bona money. Abona money. Say na ba. And nti wan ko abusuani bia ho. Mama nko abusuani bia. Nti wo te be ma so. Oh ma metimi aso sama ya cover bia meti. Sa. Menka metimi aso. Wo te be ma so. Me se metimi ba bia metimi aso sa. No wa go hwe bia meti. Na bitia, wo be ma ka say uniema na wo di su jonjonjo na wo ko. Ma Sibi so na woni nia wo ye ma ai atema o ka pie sisa onyema tuko nya ba ko nya mienu ana me bisa se bisa ni se tama o nwanga safa homa so o se ho akonfu o fa tiken so be kunu a be ma ni kinu na firi nsem a be ma ni fe nya na mituka e ko ho bisa se me ba ye no na oni be ma no na na edifo onwe mu na edifo onwe ni nya ba na edifo ahoma ni sika ni na o ne dem sisi a ni no ka se o me ba o fa homa sa o sha ho akonfo ne sika sa ahoma ti mi ku me ho o tinase esu ye ko mu nyina no ye ko mu no ma no ye ko mu no enye se be ma ne na se bi na so mu de ho mi nua no mu na se mu nye be ma ne ko akonfo hwe ni mo ya dai o ko e na asem akosu agya na wo ye de wo ye mempe o ko e na de asem nti na no afa homa so o ko hwe ni wa akonfo ma me wo ye oba na wo de akwa wade a udi akra kwa wale be ma no di akra na ko wale no akra no be ma ni ba na nye ne ba be ma no hu kwa so otia akra na so hu kwa so otia akra no so na ye janti e so otia wo no ma ko ma be ma mu akra nchem so be ma su ma akra na akra ni pa na wo ko wo ti be ma ni timi su ma akra no akra ni timi ka ni na to so wo ko wo ye ma ni timi ka se je de wo ye no na papa na so wo ti ase sama o ka nya nukra o busu me bisa o wanu mami fo papa mami wanu suba kwala na mami ayi beba ya three cases so wa hapa emema omo ya abusive no kasa ya obohu no ni gestures kra be kire se be ma we kokoti sam kakra but de wo ye nyina ukunu hu so osi wodi ewom se bia o temi ne ho ade but se ye gbogbo me kra na no taka mabo I'm telling you ma sa sama o kanye no tie sa usi be ma bu de ene chocho ba bia na no odi bia ye bro no e ma no nya de o ha de wo ye sa sama o ka se nya no kra eti ukunu de nya no kra sa me ti wonu asuma akola onu yi scam ma ko sha ho akonfo die ntina na wo sha ho akonfo ma ati die ntina ma wo sha di mi fa ma atete be atete be me say mi ku me ho atete be so be fa ma ka jo say me be a obi me party tie by ade want to know why you was san wa bu me die ti wo be sha ti wo so kwa na wo so ho ato okay ti wo ho na ba mo se fa ho ma na ko sha ho akonfo na ye de na obra yi ba ho Mana freno? Dia minimu ni pakro. Sa. Bra. Wo bro no nanka wo kwose no akọ. Yo asembeka. Mi ye odi mechi won mahada. Ana mo wale ma me bla bi wa kana me say, "Doi,
me you odi mechi no o de oba be free ye krom aba akra be mema na aba hu bebi ayewo me kɔ adwuma omo ba nkɔkɔ ho do cha akɔkɔ na wo fufu ma omo me kɔ adwuma ba na me kɔ me ho na mo fle me say me ba keto na fi na anya akɔla nya 1.5 opma mo ni penim no so omo beta me dwuma no ana ode ahoma kɔ hye no ho de mo saa keke na wo mro no what say ye be wale afi wo de able me wo hanom okay me ma bona manne no say me bla penny ayiri ba omo ama ha danjo mo abehu be ayewo no me kwai no say eye ni say ye be me be wale aka no ho anti den na ma ko hye ho den na me ho asemo o kanye na me fie o aka che me so unua ni yere ba me se den na ma wo ko fa ho no obo me no no na obo me obo saada no saada obo me ade chiye ono na ti wo efie ra no saada mo na obo me no no akofa oba anwura lai ni se wa mu ho no na me ko kan na wo he wo sasa no kwa na kana mebu yafu no wo ye ba fa wo bi kan wo ba be ba ta ba ma wo yere ho no na wo ni knowledge bia yawo ma ahwa de ebetimi aye wonum se nya awade ya mpa so nya awade mpna twe ma de ahwa de ebetimi ampe se me ba ma na dwene ankasa de ebesi akire bia ye be fra no ya hwese abusua no bi wa akira wo betimi aboa ye ne why ma me damasina obada ma de omu ni se fa shawti metie kakra me kaka oni se mo ho ma se mu siesie enipa ensem but ni nia ba no we say ye wadi bia wo fa kwan pa so umu na edi ma wo se su je edi ma e ma ni na dey say mo ho nti ena me ja wadi enye be ma ni na ja no no mo na free be ma no so ana wo se be ma ni na pa mo ade no ma fia me bo busia ma ni e ho ni nyina ye betu se asabe ye nyina nkra ni mu ntete enti ye behwe wo ni nyina ne asa aba wo nchen ne ahwe de betimi aye why ba che yo ma se mo fendi a meje mo so ye da se pa efo obe ware no mi ja no one ne betena so no be betena be se da wo ti omra fie omra okay agosua ukunu su onya o se ne sei o se san bra fie ana padu bo nyum sabro kwadwe sabro objection beba beba se me kan se yeah akontana medini ho ya ho kakra efri se wakontai wanye wo bayi nwade o enti se mutena ho na wo keka se minu aba na omu se wo na wonim se onye onua no ya ya no onye but mama brante ya fanfo wonu oba tena mfie dumienu ene na wo mamu mienu wonya no ho ade wo sola wo sa tere wo nsa bono wo ya de na nya sese wo no kura wani abre wo na wo kan wakunta mabu mu kwasea wa fa kola 3 anu ape so wonu de obi en se wagini yeah ene wote ho ba busua no de na momo ye okay something no ba ama mo besiesie de ya me yakwa ne se oba kunani mimi benya na metie oba kunani wo so 1.5 years wakola wakwa be ma ono wo ne yire ya bawdua wo ho ya bawdua wo da so te ho akopem fie dumienu na de agimi na wo wi asesa no na wakunta wo so ba beja ho keka se na se ni se obu mu kwasea na me pesa nka busa ba obu mu kwasea mpre dodo se na watene ne sa wo ba yeso pesa obusa bisano ohene mama mesro kakra ye me woka ne se me yere no me befa ne nyandu 12 years da bi question me busa nya no na wo person de mama de ne be shem no yi ano mama me no anya obi a mi sola me trefie de bia e be fia jisa na do ma wo mi fie okay mi sola me ko adwuma ma ba nyimle de me nyan me da to je fa hwe nkola na me ko onu aya ha obeka Sunday me kwaso me njo kwaso makọ fu makọ hese me nya bloka kra ba beto ama onu ani medwuma me ye me ni bidie be ma fa me ya me ye die mi ya fi oba no se me ni kan se ma won kan kure o kan se mtum so me dumi na be nya no te bia dia nya me ntimi fa nya no obey e kan se me se ma bu mi kosia boni se me ni kan se
baby ya tene nye na for so se menya baby ama ya tran wie afi we December mu me kwakwa ni ho de ma ya store fi nim o ya we wa bibia wono ya we wa ho oboa ma asem ya so the question na me busa no o dane asem kakra me say bredo do say no atene unsa oba yi ma bono be 2 times da asem ma 2 times fa na botre me ka se me to se o tanto tu me dumina ba nyawo me dumina ba nyamo ni sa no ba ni so me dumina ba nyano me da se bi aka why now dumina o ba no dumina ba nyano wawale ni wale eni se pacho tante masa shata kura eni se big mama kai ye chiriko kwa edinaba mame chiame aya de uyanka onu akwasi apani no o megina keka sankwa sasa naima be mo tennis abo ba evidence is been a chase obono for now. The man has spoken. The man has spoken. Naima. Allow me. The man has spoken. Hear me. Relax. No, you are being biased here. No. Let me speak. Why don't you allow me speak? Let me speak. No. You are. I am the host of the show. But calm down, cry. Tobo. Why are there? Say, upie free. Echikokwa. Anado. Oba otono. Awone ne woba. Oka cheni so ompie. Onyiyi ne niam free wo de. Ono so hu se fie ona na onye de. Ohia no. Tieni o, na ima me say, oba bia obetra wade ahomie ku ana ya hwie nsuo hia gu so se de hwie gu ba. Wagimi. Ya ho de kura pie ko. Because on ko hia. Be mo pe kwase abu. Hwe mami ka 2 billion tin na mo ka se menya no. 200,000 million. Yeah. Na ima hwe. You do about my say before answer no be free ah. So to ba we am pass on ne betena biem so ne no wo ba. Esa o ka bibi kire wi ase. On say ahaya na ehia wo. Yeah. Kwat ke tu ani o ni ma men ka tu ni po over 30 billion ehwe. On ka bibi nkire ase abaya we mentene mensa wo no so biem. That's it. Ebro no. Yes. Okay. Obu ni aba. Me no. Obu ni aba. This guy aba say we ni aba. Who enemies pa ni uni awe. Tie bama befa wuni aba wanye ne ho ade one na wo baako mienu o set ne nsa e bro no o ba wo begina ho na wo sema o kan ina wonti fie ho bi wakonta we fa fo ka tewa na wo so take that is nonsense. Okay, totally nonsense. Okay, oni ni aba no adwen pa. All right, naima oba we fie opi fie fie ho no eno ano se wakotena ba bi na se kra so te be ma so kra ono de ne ho enya ne mo ade ti o me pre compensation so te be ma ho atie me. Okay, me o te be ma ho a compensation na sama o ka chen de o ba no oni hwe. That is the law of Ghana. Article 342.3. So when you be abatena no one wa wo naima me dey meet o sa le atina naima me dey meet na me magoti law dabi me say naima yenu aba mai ma hu so do na yere. Okay, ewu abrowa pa chi ne ka no so do na yere oba no so ti o hwe ne action ne bibi onya obesan ko ne mo oba ne kan sem bi say obrome dako wa hwe ne nani wa entity me ba enti sa yenu aba ma ka say odo na yere a osaka akapuma wondom oma onche bobi wa ha ye ya malate no se oba no men tene men sanya den amuni ni biem said you can patrol let me landed said you can say me pe ba bia me atena adwen pa no nemo me kwakoya ne ho ade no odo oba one ne ngo ye de boso me dodo say na enyam mate so kra 9 months wa hu mienu afi na beka tell say no ko no wo yire no wo yire o see me dabi another naima ya fanta se mo naima nire we se nire na firi wo ka so firi wo ndi aba na ku na dabi
dabi Nhyira Say we ya wunu so wa yere we ya wunu so wa yere Nhyira me say bama nani ate yana la me kwadi amanfa wa yere mami nwie wa so wa yere no kaka cha bema oba we say so hu so ekuna ni okaba that time no obi na te that time no obi na te kuna that time no afrim wa firi kuna ni yeah me try so yanko Ohemaa and come on cause way very interesting yes you are there me share free oba yi ho kakra ne say e won say the big mama mo kan right e bro no there yes but there na de bro no I said it's abusive e there ani entra ho kra wote awadem kwa ya ka ya sha ka kra jane je okra yeah jane je okra but na ye mo say mama say mindset be ne kra na okodi wo bi kunachi adwene pai anu ya ba ko anu ye one e dey because ne kasa ye mo two o kasa wa say me de anwonani be mama fa bi pen amwa me tio mi anka sama ko me bi pen mi kunu kura wa free mu me ne ho ma no me digrade ahuna fo me na nyina totally wa destroy okay Susu brema you say anwonani ana onya anwonani e fo ko jo enti adwene a wo de ta kire a wo de sa ko anwonani wo no okay dia e bi so na no enkakra akro ye ntimi nyina brema so dia wo say brema ye nyina wo bia achi ye kano yes enti ye mami adwen ben pa na ne kura wa we bo wudua chi nyina ene hu se obi kunu ene woni hwe na me bo ane na hwanhwan wo sa godi na chi na hu red flags nyina se wotu wa na obro wa wodim ni nyina se e wo mamienu enti na wodwa no Ana na wanyane early ano ansa na one this is the right time this is the right time enti no you just don't want it to be soft yeah shani here dia yeah shani nyina ye oda akoni ankasese ya na say enti obai so wo big kapa okay yes me policies are me dey adwa o mumie no mabrabo mu eyese mumie no ni nyina se kasa oba na agimi a be ma no so agimi aka sabe fiso no so ja na yire ho yeah ena obedi wukunani a wukura baketwa eti adwene ne nya adwene ono so ehuma bro na de bai ana wonso kunani a wukuna waja obesa wotetena na wo ye adwuma de hwe wo ba no wo se mekwa akodi obi nsu kunachi wagimi agwadam eno ye baako woko ya asase no na wunu sa akwa ewo pema wo ye masam wo hunu kondom wo ye nyina na ate ho say no yere na wo ko so enti who red flags now wo hu ne dada o ante so you still ya den da dakopa na jono die ayampe yensua die bi say we will never encourage or baby say what ya wade ho ne ebrowa tena ho ne ma me patcho ma me ka sem we kakra bi ne to aso what tena ho nyina we ne na obeka say yenye ne ho ade ada na ono ne start no anka cho so hine ya me ma de ansa na ma betena ho so Emma yensua bibi wo pese be ma na otena na oye oyi a ma ne nya ho ade because awade emfanefo obi ani o yakofanefo ye twia and me no I don't mean blame onua no da because emre bi me kai pa na me ya ba ya no me ba panyini no papa me ne no ye banta tete na tade mu nyina me ma me nia panyini bai boy ne bu mi o me tete na tade ma boy ne bu ma mani me ma me ba osan ba bu mi yeah ye ba bru me ma me rehu me diri ma me no besi ne me ne nkasa tete o no wa dane no o chere me say dia na wo ye ya ba ne sa na kwanso ko ini shirt ba na say me medical titi ni kom ni ade nyina ade na de bro ne ba hwe sa wo ne be ma te no be bro wa na wo be dwane a dwane ntem e so no be ma nya kwa du ba ku yenu miensa ade abowa e ya kwa ye wanya baabi a wo kronti na sa da ne de wadwane wo de koye wachi makro time a wo de ba ni nyina be ma ide abo se me ba ma me tobo ma mu akasa bebe tobo ya how ba be ka no kura kire wo me ka no kura kire wo what you say we ye menua ena bra yi se bia enye so yi so kwa ka metumi ka se wo ye me bra panyini what you say nti ye ka no kura kire mu ha ne ye ka ne se de tie wo se evangelist akondem ne se sa ne ma no enye ne ma hunu na die nso ne be ba wa wunua
obejina wakonta echi na wakotia mojachi ono ani mu de oye oye na oye ma oye me se ukunu ube wa ni biema na nwa umpene tie umpene wona na betina biem ana wona ne ntina biem ora se mi tie ona na wutie ho ade ne ebeje ye je ne ha ya ora me ba ona na betina biem ana wona ne sabe man de waka so omra fie nti wonso e ai ona ne betina biem ana wona ne ntina biem tambiyala Jose dia o enyo sai ba akosia mitio oni ne betina biem egofo bi nyume be de pose ese enena ka sabi se pina for medro eno mo ba yo o mo chiri pa o edio o abodi ti dabi me pene na no akosia mitio kasa ma yesi akofa obaba me menta wale so me say wona wona wale so dabi o wona papa wona wotia wale ase wakwa bro oba yi na akos wasa san hukura ko wona ne betina ne dabi ni mahudi ya me ne ka me betina okay aye na ubo husuo na aye se me ne ntina ka 200 million ya to atene ka be ma we onu ni enti papa aja na to se se oba bia ba ma ne nko jeje da konya no amne ne nkasa jeje dem yesi oba bia ba wa ka se kojo oni kojo kojo nada ni afefa enti ma oba akro ne nko woni no wo ma ye behwe ye ne bekasa ne ma wo ye de bro no ba na won so temi wonsa fi se adwen a waka de ye ni ma de ede probably am matena de zem wo ye store ni nyina ye enti misrew ye ma wo mre kakra na wo twi ye mu oba akro ne nko na ye ne nkasa ye mo abo ne ma no ne sisters ne nkasa busu amre mu bi ne ye hwe ne ye mo ne ko ne ho ade why Ohemaa ina semiaka kwajo onso dia be ni no me na semiaka me na semiaka pamo no sam na wo ka de yes wa ko fo ba binti manenko ene ye kan wa sa o se mini asem bia medwe ho o ba dwen ho ba to so ba e wo pe no medwe ho so won ko ya me nko fa bi abla wo no wa ho bi da me se wo binti manenko baby o ko ba 3 to 4 months ye kwa nyina no wo ho no wa ho bi da ebia na wan hye so abi obakọ de enye na o me pa ba betia me nya ne sa tie nya ne sa mo ba I am putting an order nya ne sa se me na ya me ko ba nsa na me bidi nkola na me kwa anti se o mu kwa tire jan nkola no ho mi de ma nso na bi se skada se baby o ko de so baba de wo mla tie enti me say ma wa ba kro ne ko ni sao na ma ano so yan kan ye hwe me ba yan kan ye wo ba ne TV so nti ya free ya na ma oba no ohun be ma no anto pono anto ne ma wo se dwan ko ba bi o hia wo ana wa o ka se ko no na wa o do pe be ma ne kire se wa frɛ wa se bra wa ma wa ba to me ba ana na me kase bi ana ma so correct something here what say be ma no so wa mpam so on ana me kai me se wa nto ne ma anya dai ye ni me ma be biro twu ne ma gu abonten enso kwa de ba dem wa nya sa ne ese ne kura de atwene na wo di wura ho because kwai bi beba ana wo koye wo ko enso agya nkola awade kura beje odwene o ma ho a nka wade nti ese no ye mi sa se be man so na nsem okemu odu o se wuni we nkola no so mi je o ma ofie sa o meki sensible ayi bi se o ba pani eno no kwa ya wo ba wo woni ne wo no ba se wan hwe ye obi ba nyim no nti ohia madake nti wakofo obi aba no so hwe se za nipa no so ye ngo na tiko ana no so ni question no sa nipa ye ngo enkolani na agume ho mama oba fufro ni tifie wa na otifio that's right moni mama wona me entie no me entie mama woni bibi de ye me ya ka se ni se fun ye kita wi ni chip me me lai se ma ye bibi afu mu kura me flower fa
me would come fan colano. Oh, me man could squan queen, my trade you up your capital, man, I mean, a crack. I said, would you be cry? Can the end be and me, I said, be the inquest to a man colano. Is it what Mamma, what the hell, Marco, one of your channel? A colano, the old down look at be this car at that dano. On my way, I'm going to walk. Yes, the guy is a corner of down, nobody be so they are soon me figure or about to be a colano, but you know, stop a bob one. On fancy figure, so fancy figure, young colano, oh no, I don't call the mouse. You want to have Jim I carpenter. Jim said, wait, somebody, I know catching better. I know one idea. Put down my one button, papa. Put down my uncle. Ohemaa. Now, the minimum cloak, baby. Yet the table, dear. I send me am shout no. I want me home by the house. And I'm a catcher, brave or tea, James Aconta. Where the poor contact of my raising my voice. And why not Bamano? What for? So what come on, dear? But come on, dear. And to we are dear, dear, would you be me? You would you for the gentleman 1 year? Because I saw me, big mamma or something, you know, my dear. And she said, baby, and so was here. What is it? I Wakophobia better than Tiffany on son and Sassa. And alright, Odemeba, Mamma, ABA Herbal Center, Ninkomoka Krabby. If was when one show any at the end one canoe. How my Doctor gets a patch of finance in the young choir. Okay, the morning said the anna for ABA here by a destination. You can't be here by cry, then a yeno honomonia coupon shaman or bra, Mujuma Mudi de Boada Samai, we boy my to 2 year home for my one amoma. Ye me Bruna ye by saying or say ye. Near the share brabo yent Yakupon shra when my bedra phone na. Yamin show be biara sabre na fidi any dying shry fema o tie. Sabre de ABA heba when you come on near baby dear. Maybe Sassa we are near Boca crow when anyone sends some at a saying, or be see my son and a nephew could be back and once to me, Annie. When near dear who he happened to see a jibber near the home como, near whom and a more also to fa home. Said the bear me who yanka ento wa brabum. Debi amekasa mi huyanka empenyimfo se anu ni adro ye no kran so ye nyinyina ye fefe be ye babetu ye hunu se mi huyanka anu ni adro funso bi ho nya ye wie wonya ye wie mi huyanka bi ani wo biem enu ntini bo homode na ni fayari amfo wan to dem glaucoma na glaucoma cataract te efra wani ne do to dem na wo huna de biem a menu a wotie mie papa wo tie mie pacho me ma me owo mie wadaro ma pacho ye se be me ya pa debi amekasa ni wani mie nugu so timi kwa kra na ye den na wani ni ho a unhuna de biem abeka dem na de ba kwa de bia mekasa yare bia ya na emom yare ato abrabo ma wo bekọ bafu makwakodware kwaje so bi na lead pacho bekọ kitchen akwakọ no aduane a wo be de no akwakọgyina ha no aduane enye ye pacho obi de aduane be si wani ma aduane ante so de aka wano ansa na wahunu se eye benku eye fufu ana ye nkwan ABCD na de be si wani mu te so waka ahwe ansa obi benya wa ne fi yare ni fa yare ya de ya pa enu ntintina se ma wani kanea ne enum esan satwra konkrone se yani no ye kanea no ene ye ni eno ne ye de na ma ye de kwa ye de be enu ntibo homode na ma wani enko woni padua ho me pa cho de bia me ka cha wo se wutie woni padua kwa ne nyina ho hia nanso wani die ya de hu hia pa because enne eno ne ade a wo de hwe bibia wo be pia bonten yi wani wo be driver yi wani wo be kwa market yi wani wo be senior yi wani wo be no aduane wani ba bia wo kɔ bia yi wani na wo de nam ne se ne wani ni hono ma na kɔ ya na nsa wo bai enu ti mesro se glaucoma na etete wa wunti na osofo atosofo rasta osofo 3 days abe piem wa santimantem okuma se kwada so edwuna se market ne chi hono ma oje ayaresa enu ti mesro da bia mekase 2025 ena ebie heba be piem wa santimantem ha no se na ne ni se glaucoma na ya serio na wo hwe be si 2026 mu de hu se glaucoma no to se papa enu nti mesrew entena senka se machinchini sa empanyifo sitinti ye nya achesoa enu nti bo homode na bra ebie heba ne ye nhwe ne ye mwa ne ye ntu wani fa ya we na se glaucoma ne ye ntu ase sade be ya beboa na aboa me na aboa nchirima no nso sensa busua no ebia ne kitaw wani fra be ye ya pa nti bo homode ne ba bia wo bia no bra kuma se kwada so dwuna se market ne chi hwa na bejo ya resa ukodo ma hu kra ye wa pie ku bi costo e branda dwom
Pacho Yawa Accra Kaswa Millennium at the last stop inside the wa ABA Heba Ebutua Yabwa Juma de Mode. Me Pacho Gia number in a frame in the Incomo. Not tell me how we name Pasame Bawa Sway, Nebra, ili do your Bama direction a kama, Robby Pima Baba Joya reserve for you. Your number near 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and as a 050 28 12 161 050 28 12 161 and as a 0531 78 06 51 0531 78 06 51 Pacho Gracoma ye di hun koma akame mu ha me cha sentimentum ha ye friend hinte frye no obetimi no aba betsena Enfie du eni eche 10 years and above na Gracoma no netin so ebi crampa na winim isranka twedi ampo nyankopon se yetena sese ne yekasa educate mu eni to obi ho ma wotie nkyerɛkyerɛ na wase we de masem ye na mo kan no otu ana mo aba se nipa na ni kuni nipadua ho pa nko nipa bebre omutie ye ne wase minim se na me wo bi ba wo start sa wo kasa no ne wo ka ne nyina ekoso mi nipadua no aba ye bi heba ye dro ne de ma ye natural way bi bia natural esanso so fatana ne borwa kwa ye bretu kope nubranko yinu ne tane de befie ye ba ne abesia ma na ye powder form ne de ama waduane awudi na no pa awiane anwumre na wudi bi gum na wudi na edo na ye adwuma wo mogyen ma ye adwuma wo ntini ma biebie ntini ma ya mama ne nyina ba abonten ama ho ato enu nti mesra wo pa bia na wakọ hospital doctor akancho so wo Gracoma ni bi entena senkase machinchina bere anami nya bere nko me se adaya wi do bato ho no mo no de wo ye no beja ni nyina ye na ade ya wo mu ni sa store na wote ano a wo betum obi adwuma na wo ya adwuma no ne ye oni fa ya we ne do to ho no ma ontimi ma adwuma ne nampan acha na wotwe we ba na obi ti ho enu nti mesro respond to the body mind the body system wonti ni pedua na obeti o otie wo do bato ho enu nti Gracoma no symptoms of Gracoma be ka say dia na sign e dia na be de di kra me hu ni se ne wo kan de bi koso mi ni pedua mpa acha wo ho no ma waso betimi ayowu e te se de wadware na ya na asenso kakra kwa wasum no onse basa na ho kire wo pekwa be fa so nsuo ni be pie fra bonten aba e bia na enye nsuo na akwa wasum ba e de ade eta yew wo ho na wasum yowu aseni kenike ye dede aso obi hu mfra megu wasum sa ne ma ne koso a wuni pedua ne kasa cho se tu ana mo ma ne nyansa ne bra e bi heba kwa pampam timi homete sa akra foforo obi pampam timi woso mema ne titi se ntimi mfa brush kwa na doctor de ato ya pampam abrush yeti sa ne ma ne koso Gracoma na ebo kokko no me pacho wo ha wani so yo wantan sententan age aboso obi wo ha no ma mama pet mi fri nani so basa obi wo ha obi ginanim no wo hwe nipa ne kasa de onim nipa asemisi a okasa no na emom nipa dua de ohu nipa na shadow asunsum ne gina ho ohu san sign we nyina ahya no se Gracoma ne kasa hyerew no me pacho obi wo ha no mo si awiama na awia na wonani obi timi posa nani se ya obi se doctor mani ni so timi dwa me ase hwie moko aguso obi ani ni so timi wo na sampane ye pa na de wo no ase twamba wani ni so sam nema we nyina de dia wada roma me sadansa ye me pacho me pa wo chew me tena se ya na minim dia meka omo wo sa how we say no omo ni afra no mu huna de no obi adade for 7 years obi adade for 8 years obi kwa bosumi mienu ni akire no obi pie we yaso ho no ne ye experience our femu a ma me ugina wa de bia me kase the whole day wan hwe aduane nka won na ubesu sa de amani pa ne se na wi ase be kura ni ane sa na brabote enu nti mese sa niema me keka nyina no ekoso wo ni padua ma entena ho ma ne nyansa bra e bie heba ne yehwe ne yemo ema wa bibidro a wo de kofra waduane adie empanyifo se ni bo ne kotirem enu nti no so fo atase o ba wo ma waduru a wo de kofra waduane adi so so sa doctor fo ni mu de am ye nyante ase se eye ntini bi na da yetini mu ena ne ye ni di nkita ho eti sa pressure ba se ntini ne so a wo ye de abenya oha wo wani ne so enu nti no so ba e bie heba ne ye di aduro ma na de kofra waduane di na adu na ye adwuma wo mojani mu ayadwuma wo wutini mu na ayadwuma wo ntini mu na bie ntini mu na ya mama ni nyina ba abonten de ama
ama ho ato obi a ba ye bie he ba bia be kan kire we say doctor waduro na wo de ma me na me de kofra madua ni di ye no ade a kire no pane me firi mani no so ba ye no na nya asem ketoa we nyina ye niema ekoso we bie he ba me kaye papa bi onya moto accident e affecting ni oba e bie he ba ne ba nurse ni ne lady ni de ne ba ye ono de oba beji aduro fo nani insurance kenya kopon se na me ne wo kase oba crutch se ne kuta ni nyine ne nkra ne bie me afie ko bi a me ne wo kase adami hu papa no kra me hu ni pakro chese ni padua nyina asesa ba ye fe ane se woto ni dwuma wo die so enu ntimesro aduro ni ade ma ni dwuma die bedi no ni padua mu no kwakwasa yare fufuro bi krampa woni na ade ama enu ntibra de bia me kasa twa konkoni se ni aduaba ne fa ha ne sayare awo bible mu ade bia yete sasam no nansu de bia me kasa nuaba ne twa ye hu nhye ye hu na de pan enu ntini nyankopon hwehwe ye mu ade adoma kyade no ema osofato sofo rasta enu tuba ye bie heba na be hu ni se de twa konkoni kan ye no eye adwuma mpa de aduaba ne fa ha ne sayare aduaba ne yedi ene obedi bi ochena bedi de bia obedi aha ne de wuntimi fa nsayare enya wo pe esan se wunnim na de ban so wunnim na de ban dia o so ba ye bie heba ne ma wo aha no na hu se etumi onyankopon de sha aha mu no eguso aye adwuma na ye adwuma so dia ne ba be wie mo ye bie heba wadaro ma wako hospital eye te detective woni no so doctor control se wanyete entena senka se eduro bia ni honomo uso operation anase bi mpo ye de kan ye bonkum no wani ni bonkum no operation ene etena baba kono so etene wadi epie ni ni mu ene wadi epie ni ni so me patro ni nyina wo be pie mo ABA heba ye ma woduro ebe na na etene nyina fi ho abra ye nya operation enu ti se ye de kan de seka aka ba ko a wani no bonkum anani fa chene so se ni na corresponding ni nyina ye adwuma bom bonkum kan chene ni fa no so ho aka center afo no enu ti mesre wo se ye de kan de seka akwa kan ba ko a entena sesa obi ho wo ti enkyerechire sei na waso doctor mete ya na maba because mbese ko edi me kwa wie ti atabiem enu tu adare me fa nko hono modia na otu na maba ye bie heba ye ma wodro fa kofra wadua ni nedi na hu se tumi onyakopo de sha ahan mu no eguso ye adwuma nso de na ye ebie heba clinic ya so ye na sa adwuma de ekoso hono mo enu ti ba homode sha no so ebie heba ya so ho ye nshare hwani wa ho se person wasa na me wo kan ye mfadru mu ye ni so ho me pocho ye nya operation ya so ho na emomo ba bibia la ye de ama obi ye heba we na emo ye adwuma woni padua ma wo mi se etumi wa hahan makasa enu ti ba bia wo na adua ya wotie ye bia no dwumade ye ebie heba metumi sade fo sebre kuma se kwada so adwuna se market na chi ho no ma bra na bejo ya we se free ho ukodo ma hinkwa wa pie ku bi coaster bra da dwom me pa cho se si abene ukase ye wa akra kaswa millennium adade last stop yakobie bi o han doctors ni guwa omu ye adwumade mu odi nti ba homade na bra na ye ma waduro na fa kofra wadua ni nedi na nye ni padua ni ma adwuma nyi yawe ni nyina mra bonten ema honto eye siatika ne ha wo isi nso totodu anajo obi ada man ho ato ni padua na adwodwo ne ho ade eche onya ho ade foforo wo de oto asintini betwe ma ade ache wo be sintintini se onya kwa ne ka ba no pa no nsia enu ti brane ema wadresa ne be ya siatika ne be ebe fi ni padua makọ ama ho ato ye low pressure na high pressure low pressure me fe ni kato ni ti makata ti mi hu de won ato na nanu wonsie do pa cho di dwuma de nyakopon de mas be di na sa susu nya nwie enu ti brane low pressure pa de entena senka se me de me pressure na low no wani age kwan be fa so be yi wa free one mo no e be ye wo say yi nti mesrew be bia wo bia de brane mu odo na pressure no meda normal e fa ma wo ba be je card 100 Ghana cedi ye moderate e da from the mame e de ma nso wutie ye said e be wo bia ho beto na sana necessary vitals and sana kwa hu doctor pacho ji number no na free ye number na ye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and as 050 28 12 161 050 28 12 161 and as 0531 78 06 51 0531 78 06 51 ye adwuma fiti juada ekosi da memenda ebie heba wajime so say nyame nsawo makramo okay enti bomode fa wani chiremu e wo ho me ba homa no so sese a na ba bia ye dwi no
Akwa ntwensene. Ayire empra we ka yire kwa na fi solo adwa. Ahu, anya yire wo empna. Empna wo no. Wo obaji obi awade etena ase no. Wode abufuo kwama mpena foforo aba sese be ma se me do me yire san bra nti mpena no a wo ba be hwe akire kakra 3 months no ya mpam no manonko ana yenye ne den me ba beje wadwe nche dio na mom sayan tutum na David me ba chawada ayan tutum na tete wo na se won mo how pa de wo hia Abro Super Blast insecticide spray e wo dwa so ba bia akwa scaries Ghana de dia ba ekum tuntum ni nyina abla so me se pa titom adia ba kwa mani ji efo mpacho udemu o spray your friend is saying I was spray. Me spray you on me. I say me you on. I feel the to ama o. Spray. Ono yere nkonda. Gabi. Tuntum bia amagene. Yes. Edem 1 month na tuntum bia. Entwa mukra. Mr. Ogaso baby ya obenya bi out of friend. I was 0243690064. Na waje wodi kama pa. Last show ene edi kumu mu a wono mo ha ye enter friend. Saka. Enter friend. Esonkonsu. Ana ayi Abua bia kaseni nimbi ekuno. Okay, Mr. Obon Agro Limited and I want the abedja so wo just be a one more car crash as a frewa wo frey any baby I will be able to be bro frey I was 0246519012 na waje wo de fe syntax tank papa ya will be a one atchide down no eno unu di atchide bia da ho a ya bom na him say tank ni so na boma obete kwa okay papa atchide down beti pu na sabe pai sefa dua na ya kwa nya na ya papa and e pupu no no na nche okay me pa wada syntax tank agent award ono say na dwene no aye bebe wo adwa ya megere ya bembra asabu yes anyum no boma no 0244335168 online no bo ni akohoma wo syntaxgh.com na eja won so hwede wo pe wadua ne be yede ama eye akosua de kunu apamazozozi wanya ne ho ankwanko fa wo bia na Lilian so fa benya de ne mbo onima de kro kama pa na so enu ayewo ayi aponche nkwan yes anya wa akokọ nkwan yes anya wa brako nkwan anya wa stew de anya wa fried rice for de anya wa indomie for de okay enti Lilian no eba mama se de be ya se bi jare be ye de be ye nika no so be te onsa no taste tia wo de du jompe wo se wo pe Lilian seasoning powder no wo benya bia to friend number 0244406192 0598910500 and 0249712224 6 na wajo de abna rice mo a depa mo a esifia ankola nyina nije abna mo wo fie bia ma ankola ankwahia okay eno ni mo a se wo fie kola kura unu se be ne sachets me wadi awie ne da ho kura wo onko ba bia wo dwem ba bia wo betimi anya bi wo onom na watop de be ma wo honka wo kala atoso no chocho no scent chocho de pepper ne se wo hunu ye nua ba no on say natural head no natural head awa natural we we on shame inti sa no di chocho no fa no atwa pe me wan pacho na me ka say ai ni chi na fa no yes now odi chocho no fam say ya 3 months ko ba bia ma wachi yes Mr. Wada chocho no ewo supermarket me am ka show ewo ba bia factory no was home WhatsApp here ewo 0504555535 and a 0551815388 na waje wo de tap and hop and no na say ye de fro card driver ni bia anyi bi money claim passenger ni eboka ni mu a obi Africa no kuta card ni bi o de hwe so na hema uni ni kaska that you say ahabo ye say dabi afidie ni boka ni na unya card ni bia eno ane say na hema wo fro card na de hwe so usi anu asa de hwe so mas jojo bi a watwa bia na afidie na nkasa na bete kaska na ma okay Mr. Offices ni bi okumase a number way free na fe yen register ma yen kire obabi aye won na won so bra e free e 0535125004 na waje wode kama pa Mr. Cindy Rice ye panyini de panyini eno na wo bia e di ni sese na him ade wo ni ebo
ana bakwasem so ekamfo ne ho okay so pa bakwasem waduane mu a eye Cindy the whole Ghana emu a e wa bakwasem ne fe ne Cindy okay eno na tetere kom ekumo no eno na bre na sekura edwomba bia e wo Beautylicious by Jess me wigi ono na yema me makeup yi ono na yema me se wo ko ba bia pese osiesie ho na odam sonko odam fua freno na o mesiesie ho pese o ye wuti o ye wigi no ankasa ye ton bi afa ye kira adwuma ye kira adwuma man koda nyansa no adwuma etire ye wigi no mo rehye na ntinitwe bibia sebe ya eja fa na ya wo so benya bi kakra na wodi edide the number no is 0508148378 and 0243006711 kuma say SG Mortgage 2 obehu no ewo ho Endpoint Homeopathic Clinic say yade bi atete wo bi abra wono ne de no wo mfidie woto no boase yenhwemu ni nyina no hunu ba bi yade no na afei wakopem wadro dia beka wo ba wo pa wo bra yenhwa wodie no mo nhwe emu na asi tubes ni bi mo asi ana kidney no nso ye bere se chemato bi aba ho ni nyina enti na doctor de numbers ya ma me say memma wo mfre no kira ba bia wo me won kran me okuma se ni a kira ba bia ben wo kontam na yenhwe kama 0244867068 and afa 0274234321 na waje wo dia making kind comments no kakra ai na fe maba homa no so sisi misra wata aya so he ham tro obi kurati mi aye ham a tro adwuma ready your host my name akumnipa shame there is under I say hello Obra family ya je so piano fireworks was in papa so for ye and then mama said to Margaret Amponsa was it Ohemaa any obreku ni nyina Nyankopon wo nhira mo pa there is under say Ohemaa be man nsre kakra so buy games and new on se bakwa oh me pesre pa sa anya me be mo so si tibu ha okay ani mu no ehu dada okay just Finagama was ye 2,000 million say for start was madam was so ora menyo dey the warrior I say wanya ni kunu wonya ntwe de tia de tibunya isabokas we ni kunu hima jaisa mateme jai Vida Vidash osi omo nware ye munya ware for ye mpna na motwe enunti eyesa the warrior is staying with someone for 12 years wuntua eye ni tia dia wo fe no meyere ye ofe wo wanya ho a wo ye meyere sa bibi na sintia okay Ivan Spobi osi okay odeden piaj ajima no so hima ase na semi se de osi kan no na de se nya de open na make de ma dwene kire me no me de beka be si wa dwene so enti adwene ba kofo tre me de enko enye pe da enti fa de na mfa me de wa pa che wada enu enti ni ama kwan se twere wo de na wa kire wa dwene ni yekoye nim ni yie mu na ye de ye pe Rebecca Mensa osi host ade na so magimi enu de e Canada pa che wada be se de tie no sa na ye kan no maka kire we wa ha yenta nyusu kasafi na nso du ba bi na say yi free kase pa na pese nipa no ani ba ne ho so a ese o kan se de kire no nti mama ne ha mo kra wate unya bando kakra bi na utro wadwen a ya kire wadwene no yanka se bra ha be kire de wo ha nsre obebre ye nyina ne ye abom na ma ba te se wo shoe ne wo socks no ano odin but so ba yi no so nyina shoe ho no he wa hunu ba bia Sakama ne to wa eno na eso o eno na pope nti eno no wo hwe ti wase mi sa so to ne he opaki ho ana wo yi ne he ma me meje wa dwen hye pa che wada se ba bia ye wei oba ma ne se be yiri dade sa be wa me brafie enso adwa bi hye ho eno ba no so se media meba se o ja me bro no kwa dia meba se de wo hye ho no ye nye no den 03220-835-818283 03220-835-818283 Mr. Major wa drink chire na fe yes what wa sheda na ya hwede ebetimi aye hello Ohemaa
Bi baako pɛ na ma nya akyɛdeɛ sɛ bam. Wakyɛdeɛ no deɛ wo de abusumi yɛwie yɛbɛgye wate. Oye de adɔɔso. Oye de wade nyinaa Joel. Ahemba kɔkɔbɛn na mede wadu. Na ahema sɛ ɛyɛ ada mpanyinfoɔ ka sɛ deɛ wobɛtwa no no ana ɛyɛ dɛ ɔdeɛ wobɛdua no no ana wobɛtwa. So wohu sɛ asaseɛ no wokɔ bɛrima no bɛsi wo pa nyinaa deɛ na ɔde tete ɔbaa no a ɔso ɔwu no menim sɛ tete na ama no wuo sɛ deɛ aba ama no wuo saa nso na wode bɛfam wode adwendwene saa so bɛwo na panyini no yɛ saa nso na wokitoa a wo so waba no wobɛyɛ nti yɛma yɛ ninda deɛ wobɛdua no no a na wobɛtwa ɛyɛ na ɛka no no na ɛda hɔ yi so nti ɛyɛ a yɛnhyɛ no masa adesua wɔ mpaa mo program na adesua wɔ mpaa nyame nsoro ama wae Susha eno na nipa bi ntia se ade na mi de wo ba ne top me yo ba ade na wo ye enye ti wo bra na de ade na wo de wu ja kwako wo gwai aya ma nipa ba ko no wu ti tira ho ni enko nya wo a okay no na akowi akoko na onu asabo asa no mame o ko wi akoko nyame na me ku ne yire no oh nti onyeme na me ku oba no mefo mesika ko me kwa nti me ka onu na eka oso bi ko wi ko wi anya sika ye fe no ho a na aka ko wi anya sika all right na wo kwa wa we a mama ko kan so kweli so ka mi ko me ni hello hello Mirafu di baby of refi papa imafu meso me kia papa pa nene no kura ya wokan onguso ano nka no kure pa na me pesa me ka bibi kakra kire efu oba de wo pena ye mu no oya de na se nya frane tuna se na kata kire no na oba no so na no odin dudu mfiti ase na oba na se mo ode pa be ebedu ba bi ni ehun so oba no so ohia futu ti se mo ba ka o mo abom de a mesre se mo from you na monka sanchiro. Okay. All right. Yeah, that's it. Ne wa drink chair. Hello. Now, ma. Brother. Yeah. Na phone ni na Abraham do drag me junction. Do dey fata me na ya to be dinjina. Nka no mo asa. Na ma. Me no ka say we are share me tiro me ma 2000 million wa say. Ni zikaso. Aha, pia. Na ima nyame anim no kwa se monka sanchiro oba no problem to shokwan of fast or to wa kasa tabe se konfo yiri ya o problem enti na amata bro ni nyina kuso no unya adwen so kira enim se mo betimi afasira na adwen no de se utimi ya dada enti na adwen no ma no na e collect fanya aduma na omo ware awade ni de yingu no that's it. Right, Mate Meda Sepa. Hello. 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 Hello, Dean, baby of Refi. Evemo of a coupon, Jabiatia. You're fine too. Metimupa Obano, and Emma Wayano, and Granna for, as we do me, Granna for. With a Berman, who know about to see you. A petition crowd, Nebusia for, and Nasara now Bono. Nti bema no so be ware oba ne biemu dia nka sanchire ne pa na me kura me ba no oba na kanya de se me ma na ware no ko se nipa bema oburo oba de me pa no ti mun ka sanchire no oba nyo de oti bema bia so de bema ne ye ne ye ne ya no akopa ba bia tena ti mun ka sanchire bema ne pa me da mase yo yenso ye da se pa hello oh kafra hello me da fudi baby of refio Midiani ke yebwa because free Jacobu. Jake pacho yentio. Na bigafo nyire aduma. Na de mekaka me kan say. Nukureni obana no odeni. Na suma be man kan bie no ma ojitu mi say e nukure. Amukuru kura no ma otu ka say ane e nukure. Eti odi obadi anu odeni we di kwa ware a e de rebesi. Onya be ma wa botro bebo. Na bema no so me wo so kakra se yentri ensa mo ba oba wo ye ne ho ade wa ye ne ho ade kwa wonto mo no me ba pom ba enya ade am de be chewo eti wo hwe ni tuba yi ne ho dra opa ye pe mo ko boxing won ko register no muri e da ma se
Okay, yes, yeah, that's it. Hello, mommy, fuck me. I'm about 6 minutes being ready. Hello? Ohemaa Benewaa papa bi. Aina. We need had my faha. My son was ready. I should you come, mammy, big bama. I'm at your point, you begin to one evangelist and let it go. Why you do papa, I should have be a me boss, who could see. On to my catch you, I catch you, Sabami, a mouse of me who then Papangasa. Oh, yeah, I'm telling you. Oh, me, young cabin chain, I bear me. You must about the before, baby, and in a Bible, I can't watch and see, I said, in India, evangelist, the good, big market, actually. But that's what about 12 good years. Ohemaa Benewaa make class be 1 year younger than be on one day. Which work kakra, Pegana kakra, my men so close so when you so nani na mo koya ne ho ade a se be play e buso na ebu am kwahia because obey ka se o jige ba kun owu na se akoye na akoye ne ho ade ba se be ma ya so di ona konta no so se be play nya ma bi a be ka ti obi a na kwai uni aba ofrim se se bi una aba ya yi o ti mi sika don so na se be nkra ni di be ma kwa ne ho ade na oba ba kun o fi na Ohemaa Benewaa on pamono na we mu na fi wati no ma hen kora no be da si bi Moye musi muye kuatia oba 3 months no wan kwa wan Hello what day na kusi frafra ina me na me ho fe pa okay kusi yentie o no kosem no mudi ka teke me gina so 20 minutes mama bere mu kati na sa o me tia o yefo mi to furi lo to jenta ko na an ka me chama mama tia no mama no kosem ni evangelist wakasa papa wobubomo minaje papa wobubomo minaje ababa rope kuru no a ope yire no a so mo se waje o mo akotena baabi o wo yam pena no bam pena ase apena wade uko obi sha bam pena sisi ya kwa pam mpena na wo ha na ase ye ndai ye tini pam sa wo ba no sa wo ba ne ba so ne manimu so hwe be ma ne ka no sa wo ba no ne ba so ne kwala no mutiti no tane mu confuse o ka sa wo ba ne kwa mama ka no kure o ji da si ye baba o mi na tena wade na se ne misu ba ba ye no ne be ma na ware no Honorable Evans, obi oberi di pete, ma wanchi na baba. Me so me das. Asemi. Enya izo. Decision ni na. Home. Me ri aba na ho. Ma me fa ba mi enu so na me ade. Hello. Me na fu di ba bi afrefi. Ohemaa bi drama na me kata fa kware. Drama ni yanko. So yeti o. De pa cheo, papa na obeto na ho no no. Papa nya adi fodie. Oh, those are the fodie sa na unya sam. Oh, we say no ba na sa 10 years. Oh, wo kwa hunu ade. Na wo neti wo. E ti ko sa fo baba. Oh. Na tizikara mu kan no. Ma me ne kan no ka se intermediate menja no. Oboa. O jana wona kuma mu. Mo yero no, na mu ji sika na ma no. Mo na nya mu adwuma. Pa wa de sam na ko si sai. Oh, hello. Ohemaa Benewaa. Money adwuma. No bo adwuma papa. I'm just million ba no here futu papa. Obi a okwa wale. First one, ama ukurawu. Yakopon ayo adom wasa akonya bema. Bema wunya no se bi wa okwa di kaka no kasa mu sa nwani kwa de ka won sa nkon. Afi e ba ne sei. Wako akotomu so wi a wunya ho blase. Me hunu se unya ho blase because entin ko ba se wunya beba e ba beta wonu akunta ti se omi bi defende. Na bi. Mesra o minya ba no onko because oba there said utonya do won to draw. Enti so anya ne san o de sa be ne musa wunya be bi o because they say who na so this is in my media be ma no ana so o training so oba no so anu mu ne bi obi na ka fa kire no na for so be no wade a onye no wade because remember the ultimate for oba na no entrance ana na ne na mu bi ana dia oba do so na o mu nti ne dia nya na ade se bi o person no wade e da se fi o e ma onye nyam nya go. Okay, me so me das. Now this is my verdict. Me pacho fa waso fam me. Ma me fa me production number n'intu gwa. Na there how be no mesrew. Obetimi afre
na ode only producers akasa 0534 186 209 0534 186 209 ubetimi afre eno na ye obra production number yen ni patitru ya bibifo yempe nokre se wonu ya bibi ni ubaka nokra kire ne se menu ade we eye fita opese odi kaka kire ne se ye na unya sure say black na eye blue odi eye hwe se bi ade betimi eye white a ye hwe ansan wagye atum se okay na ye black na be ye blue na be ye white but so be kan pedwam akire ne se de wo ye sebe ye nyambransem eye awudisem nipa mpe na prosper se we say me makasa ro yeah nipa mpe no kure me say eniema ye ya famu no nyankopon ye ya dom we've been there before na wama ye nyansa kitwe bi se yemfamra na yenkeka ye de yimom ne yemfamwa nipa wa abrabom tina program ni di obra ye ni nkomo wa ha de ya abrabo reality ene yeka inti se bebo ma abrabo na si ye dia we have to spit out whatever it is to you, to your face. Now tia se abrabo na fo one false friends say and from so wo enkomo yimu na me beda na di na ye wo fie na esua de nipa wodua bia wo betwa wo ye kulani kuraba 1.5 year wo di wonsuo na kosi carpenter ni shop wa wo no wo ne yire na carpenter ni no so ye kunani no so ye memobo nti me no betwempena ni nyina mprante ni maso kura na ni yire suspect abo wodua dada wo sida meko ho en wakom uko ma afi ba ko afi mienu wanyema wo bi e wade no se mami woni remorse insema be mani kan bia wo boa ino boa ena na mi ru nkuko mo nkuko mo cha wo mo me ba nya botransa me ba bia dru de me pesa nu be yi me kan kure na kire so obetie me masem wo be boa omo nkuko mo no nche wo mo mama ni mo nyamfo mo be kro mo abedi time wa pi na ewu nkuko adman kwa wo nya nya wa brochi ho na mo twi mu ni ade inti saa die ne sankasa ye bi no me die ma me hu se afa bi wo soro kakra ba ko woni nuhu enna chochocho no ye bebre enye meme nyina na wono ma me nom tete wonom se ba bi ho pa wo so no wo de ba pempem dan obehwe odi omo ba do bi so a obetumi ka se ba ko bi woni chimi bi obaba bebo wanu nti inti wodie se pa ni pa se wo be firi kuna ye ni mu na betimi anya ho brase ni niema edi ye ma binum ebro no dia I'm not going there but so power dia ni dia niema nkiti bi ho a change na ma be ma na timi aye ho ade na fe ya ba wono nso ne so wonso kakra ye niema firi fie kakra me ni woko me yese na wo safa ma condom no ni ade wo bag me ade bu bebrebe wo wura we are see munya ode upeso wuja woko sika sam wo den nipa no ofa no kura nkwa wonso ni no wo bi aka ho ti wonwene de ma wo kan nyina sa sika ni nyina timi ye bibi o 3 months no ko ye no ewom de waka ne ye ti na wontimi me bato bo ma me ba bi adrun de ha me fan is 2 years was 3 months fine but say woko ha uko mema do mu pedie edu ni hono na wo hono kra no onye obesesem wahwe bibi fufu ahwe toko fom se no mu ohyeche wo de no oze na wona nti afa de odi nkomo yi ko na o misa evangelist ni issue yes ye misa wasem ne chim enti papa yi oba akro no de kwa ne twaso ko se woni ni ba we na ne wo ma we ya de na otwumi no be na dwene ye obehunu no aye nipadua foforo so obepene nko ade a ni na down no so ina meka no so obepene nko ade a ye de be hyehyew ni a kyerɛ wo awade no sɛde esitie ɛne sɛde obeka wano atum na wayere wo ho na ade pa biribi what you say na mo obu biam dia papa me ya me akye no o say this show gina na num what you say ye bibia na so ante
Inti na wotu mienu no me beskadela ma obeba counseling kaka na ma hwade sampani ampa wa ye ready say ubetimi aba form na ne be ma no watena abobra na de apɛ 20,000 million no a na waje ati biso bi mra mo bi ni what dey make na say enti papa kwani oba ko ne kasa obai na wotwe ayesi mu ya obeba why ye ma na wotwe de ne kasa sa ka kyen se wonu onim so oyere oh ni se me ni obi wo enti no ana se me yire ba ono wo ya desi wo ono wo no mfa wo ni ba no wampe se ono obi ani ho betu obi a wo yo ba si wo sisi no oba na obi ani ho nti wo so wo mpre ana ya me flema oni nkwala me kasa da se o mama me wai obi so mo ni ja mo no ko tese ono asinkiti so onko ana baby yo ba no obi sase uso wo yire ne mi nko ma me yire sam se nkwala no me oni nkwala ne kasa nkwala no me nche nyina oni mo kasa no ye sure say oba bia ni fie once ba okay ye ntia me ye se wonu nka nkwala no nkwala na ya no mo kasa e video call nyina ma no se bi o ma me ni ho ampa yes nyama nkwala nyama nyina no ye video call na onu ti baby sambe na ya wo ba ho sambe na ya wo ba ho ma yes kan wa no tu wa ba fi be mo hoda ana do na wi na ya wo ba tuntum so yo jai sa tuntum fa bi ni le otu o cheche o senzi mani kura me die me yire no me na wo me ya ne ho ade na na ho bla se na be tse me koso me mini problem ho ye ne be kasa se wa anya de o ba no susu ne fufro no ope ba bia atena wo mi na nkasa so mami ase okra na o sha ase so kontokwa nti mi anya ne ho be ma na de e na waka na asem o so ni problem na mum ni problem na say if the lady will change herself to the marriage. No correct. That's all. That's right. If the lady will humble herself to the marriage. No correct. If so, hey. If the lady. Yanko 1 2 Lempo. Yes. Ohemaa. Oh. As of forget the time, no one come. If the lady, Yanko, if the lady, yes, auntie me. They try to short now. What's in the crop casa? Yeah, if the lady, Yanni, if the lady say it's what now, you're back. My main dear way, na yam come upon. One away oba, a crown for so free fear. One yard dear. Paukuno nature. No correct. Se manya de se be free fee jam kodano. E bia wasema wo kan ti na mama de free fee. Ti fache me. Panacho. Ne di gane. O de jano. We as de me ye manya de fache me. Hai, enkoye. Hai. Kai. Hai. Era. Wanye bida. Ma. Ompa jo da ho. Ne bida. Aha do besia panacho. Wanye bida. Ye ni ye. Mame. Hwenanim. Odi bi nche. Say odi bi ache. Ma. I didn't go from it. Dear Bay. Ene ya me buki ha ya ajimo na mo na ma de nche. What? Huh? I come for him. Panacho ni enko na mde. Oh, you are there. Yanko na mitama so. Acha de me manya de fache me. Unyem ni dey. Na ma. Ne kasa no. To do when anim no mpa na chonso. Abi wo de boni di kura na. Gabi. Do ya ne chese onya na adwene. Onya na adwene. Ye pani yi o, kanya na se da so te o, ye tama so apa ho mesrew. Bunko to do na anim na pa na che. Pacho de me manya de fache. Oh, me na na anim. Na unim ni dia na. O fra de. Akwai wonya de o me di ne he. Sim se de ba no kwa ne. Akwai fra na me de posi do. Yeah, manya de fache me. Then cram fa. Hey, that iPhone kasa na o sorry. Me yire no me nya wo na woko. Ba mejo. Do. Na se bossa wo mu ni bi e bonde me mo no biem. Aha. Na de yo.
Yeah, na two. Na wa fe no. Ko adwuma ba wonu kwate fe no amuna. But sorry gina also sorry gina. Sorry na two bam no. Atuba. Ade ba ni nchira hu ya po. Kai, na me dia ba ko. Ba Ohemaa nukreni. Mama na do ba no. Nukreni. And there was mama na fire. Efo ne fire ba ko. Ama fire. Ha ya chire. Efo akoma da fom. No. Hey mama, Me say me ko buki ayede. Amamu. Enti china major results. What it? You go buki wo. For sports and quarters or back on me. Yes, ifom. And all do wa me wish you happy birthday pa. Susu bimbe, no see how bam no ya wo hese wo de. Wo je kwa de ntemu. Ah, da bi o we do ba de na ekọ. Birthday enko enfama enko dia ma doctor doctor enewa woda KD obra producer papa one acid one say wish you happy birthday pa sanso na happy birthday Kwama retired sergeant major JK Azuma yeta fell against Ebacho Patwa we church ni teacher was say wish you happy birthday pa happy birthday nkoma Grace Afrakoma danso unsuta wona Vivian Adomache kwa was say wish you happy birthday pa manager tondia no bi wo hono mo aha na afa TV no amanenti yemfa nchachana why aha anti okay what they atoso dey ayem kopeko after day yen no ha no ya nominate no the best radio preacher of the year Jupiter Media Achievers Awards 2026 na yede sa akwanya na mano na esan se ye nyina ni evangelist no nti ketua bia nswa vote no ba ko ye 1 CD mewa 1 CD 200 man 100 CDs code no eno na de hia star 447 okay nti code no me pa cho star 447 star de so ne de 714 okay nti star 447 star 714 hash na fe what select vote dodo a opese would vote to emano no nomination code no okay nti ubo star 447 star 714 hash no abebo nomination code no nominee code no KQ143 ubo say evangelist be yaba na for select number of votes no na wabo momo pin washim free na ko ye bedi ho e award we be say ko gide be fia de be she Kristo e di enyonya radio so otinyina no enyankopon din no de wo enti esese e ba ya kache ya nya dwaton de no kakra na yemre ye ba ya to aso